akoyenim okon kraman mu nso a omo me be TV so fefefe no obekwa akoto na Wofa Asem nso otia eche obi awiase ye freni David otia che obi a be ma kokoti etia bi o na be ma 10 gram no so de okwo ba gasi simpremu nti David ye etia no okwo ba wa nti da be hu omo no so de omo appearance na be check ya oboso du bi tin be free obi o na se nkomo no ayere ayetwan pa enyame nshiro omo so bo adwuma pa na enso so mutumi hu ya video no so fefefe sa no awrade nshiro omo na onye omo kase ye beda bia se be ya yebetumi akon akoye nim no ya na producers bi ada wo ma ensem ye ba be kanya producers bi na bo ano enso ye ba ye na bi aka wa be hu kokosechi frecha kokosechi ne de me se aba na bonten de a wo ba bia so de ade ba so sumo bi no okono amoka na wani age okọ ba bia wo de ade ba kokosechi no obo ya chiri domba ama enyansem ni bi be kasa na ye senior producer enso so eye nkwanta bisa Isaac o si nyina nkwanta so ntwe wo mani nanso abrabum ye dena ya na hwa na dodo ni gina nkwanta bisa Isaac so bo ya chiri dom oba no okura notebook a o chen lecture okay university no yini na no wan sa si ya no oduru ba bia wo okuro onso bo ya chiri dom pa amadumadi no ko eja mo na tenase Asem Mpe Nipa panyini no na ne sheta wa hwe wo ho tra wo ho mpaboa amsema ile utimi se copy ze to mbe nim no mbe utimi se pizza to bi a number amso die ni bia bo that's wo gwadia ye una mane just say what so tie dum de awrade nyankopon hia me because wa kam se me sini mpon dampam go so man na akosi ba fo so mpra na ba kan ne me yes na na dampam utumfo betani no nti nyame preso a enche ben so e be heda pa boda no na yakokora wulma ya chi dane de emani da kokko ma wre wo besi because me ne na de ba fine form nti da no asem besi ana awrade nkora wuye no ma sunsun ba bi nyame ni se mgina me ya aduma nyina bo ma chiri dom nti awrade nka ho na onkora o kama pa mini yakosi de mfo eti aduma die awrade nshira no obedi ako na onshira menu anu nyina nkonko kwa kubibia boko de kwa kubibia de nya boko sa bibia nya boko sa na nyamia se da de ma ade nyamia se da ma ni wi a bibia nya boko sa okay so ahwe so ama de achi de ende ye boko hia na se da na mu abrabo mu ntutu ye ni sika sem na ye no de nyame betima ye de eno an wo ye na ye mpanimfo eni ni pe wo wi ase na abro so mbe bua ye no so ya asem fufuru se fe nyankopon to mana okay se to mana na nyame so de ye pamaye so to ice block the botima pa no se boni wait to de ye pamaye di de bia me kase obi a oba wo bia na bakan o se ya omo wachi nyame ampato mu nyina se etefa so nti nyankopon de ye pamaye nti leaders a omudi animu no sankoyi a ene na me ye bere okay na nya point no sa ndi abakan ho kire no a kanchirima no okay tinyame de ye pamaye wa ma ye bibia bi nyame wanya ya bro ya duane ye de ya duane ye de wa ma ya sase on benches so do some control eno na esese nipa da se nke ye hu okay ye sore ye kan kire obi se wa mobra ye nsa we na ka jo se wa kwasi usu ana se ho anwa wa mobra ba we so kasa kire se na wo kasa wa mobra na wo ye na wo ye den ti amagana ye senke na ye yesu san nim si ye di first kwa ku ye ni first na enra no ma koso nra sa e ba wiase mi hu bi da Ghana electricity Ghana edu kwa ku mi hu bi da isi o mbe no sumi o mi hu bi da free mutoguzo anashi enumpo o flash anashi enumpo kwa ku ende se na ye nda ya dada chese light ese bobo enra be 10 times kwa ku di asam na abagana me makasa Asem Sampa lo ayi na shadow na aba mo maye hu se enemu light enemu ni light ye siesie wa kapsi be ba so MPP ni ndisi we se dum so we nso se dum so wuto man mu a hwa agoro mo ni yedi hwa agoro mo ni yedi we se dum siesie ene we nso se dum so ene mo mienu ye hu ni te me no mienu no ye koto aba no transnating no
ma bi wese e dey na party mi no mo dey ye kwa ku yati kroim kasa bi kokoko so ena dan na jato mu no e dey na jato mu yeso ye dum light na ye so ya pa na catch fire yen fa electricity nko gina ba bia tamati mu daba na no obaya one ne mashi isalajo na mini wo bi sana meka no okay according to the mete ne omo te wo fi omo te ye sa no ma e koso ye se no hiti ade ma light off na no sana te de okoda na ye kakra ye so a ye so wa hu ti ofa mu da ye no ne gbo mu ye so ye kwaku ade na e koso ogane atete sama ye tete ne gana minim so atibi da de wo tie mi so atibi da ye nyantie bi pese o ye so light na pe na e ba power no ba ye ne catch fire kwaku ti say you bi da and no me say from Afroquanta anwem for krom e fa krampo stadium side o kwaku me si wo be kasa light ntimi busa say it light eno na edum anani pa na gina hodum no na nipa na ogina hodum no ade ni nyeye dia wada so ye den kwaku na hwese so mudum na so musan so a hwe fire bodem speed e ko voltage lutim se ko high into wires nko yi a ube wan sa eden eja to fie ade ni ehun ade na ekoso kuma se yi ade na ekoso Ghana Electricity Company mesramo ene the FM station na doso muntue sika nko FM stations and TV station na munya announcement first na mutaye yes e free na munya light ahamunya light nipa na dan ho so ade we fie ntimenye ti se jakoto obi dem Electricity company for me person ko mu busa anomo be ka kire se edum light ne ye so ne edum ne ye so a insunsun so papa na de branch de bone de bra yen me person kan busa o mo sa ade na ko so Ghana ya take his advantage we say chese you say lower you know Canada dundum no asan banti sa no mo be ye no ene we de anye o kwagu we de anye ene we de nkomo kan chese ene 3 days munya light 2 days nanka ye hu kwagu nanka ye hu ko ba ko awutiem kwagu edum light ya ye giye ye so a ye ekoboni o ekopapa yi nyina na ebosi ye dum light na so betra bonten so a aguguro kwagu ntimi hye so betra bonten o betra bonten so a emu anketuwa yi ema unya aso omu ma kwan na ni atemu da na ewi ani aza bro ntide bia me kasa asem so kwagu yi me se aburochefo omba bi eso saa omba kasa sabe omba omba ji enu ma fie nsem saa ye nwa mo aburoche nti na bebre ba omu ye no because obi akwa aburoche so many years ohun light off that dabi eto wote ha tichuna bi na site ayiwa ti na oka bibi se afuom o obekoso aka afuom ade na ekoso because kokwa ye mu a ebo no nsi a oho yesum uwo fie nso akumasia uwo fie nso ebo no nsi a aha yesum kwa ye mu na nya kwa ye mu na eto osia afuom ye besre omanda roma ye sia wo mu se light no se ye chene kakra omunka mientie no munya se ye dum no be 10 minutes ni asaso ni ye dum no 10 minutes ni asaso kwa kumese won hwe ye mfidie nyina besai ede na ekoso ye besre Ghana ye ne wo man ye di abro dodo ye fi mo den dodo na ni bibi me de masamba wie tip of me menten ha kwa kuja yani TV so na nsam trofo embanifo mo Ghana ana company mafo mo Ghana omumu yai bibia na wo kan mo fa bibia ni ho wo kan mo fa o first pa na ka GBC nko ano se jesi GBC da abru asem bi enso na FM station TV station dozo ba wo kan asem ayefa ade asem na te Ghana ana ye betre fidie su kwa yen kan ye wo kan ye mfa da do obi apa na obi aye ye besre Asante regional minister waba ye de ye kasa asem wi
Kumasi yetimu ye de dodo obi apa na obi aye e wo Kumasi a adu time esi asesa e wo sa no ma biom ade ni ebubu light tot light no ehum se kanea dundun yete ase ba mum ye hu se enemu ni light na munya se mudum no na maso mudum na maso eno so tim mafie hyehyehye etimi ba ani e ba o e ba na expert for na ko gina ho ya de bi ya kwasha gas ena gas na eden wo de ade asi so wo ye sei enso be kom na electricity edum no no ena sebe mprenna so sebe na waya ebi enye ebi emite etinyame ampata na dum so ye dum ni aso 5 minutes ni aso ko me sei ye so a o fine no speed e kono ano de edi enkoa Ghana edi enkoa edi ebiem kwa gwenkwen ya ko akoyanim udi akiri se oka Ghana asem a in fact obekọ akiri ba se de da ye na yewie ne de afutusem no abrew na nso abo awura ma kire wadoni akọ akoyanim ene no enema bibiri betima befrem unse me ye Friday man ndi me dem Friday suban ne beba Monday kakra che se ne no bibia betimi asi amafia ha no aye de na aye serepa bia nso ba na wasom because ye de ade pa ne besom ye hwe se ye de ade bone beba besom nti no na masom ne akoyanim pa e pa so Christian ye nuanom a Christopher Christianity versus Islam omo topic ne so depa na se ye nuanom kramofo na ye nuanom a Christopher na omo chirima o say the true religion Christianity or Islam ye be busamo se enkramosom no na ye som konkron ye de koye Nyankopon nchen ana se Christosum no ene som konkron a ye de koye Nyankopon nchen eda no mehia se nka be ko obi o ye radio wo ye mo ogaguze mo nyo ma de o okay enti eye enkremosum koten ne de ko ana Christosum kotika go buza question ba ko both enkremoni ayi nyina ka go buza one question ba yeah police for ba ho ana ye Christopher mienu na mko hia ndi bibia nsi Christopher mienu udo mo ye ma police for ko jaya ba cho anu hia ho hu hia ba ye ba onkrefo ye disen na Christopher so ye disen o ye disen na bibia timisi bibia no he bibia ni pa ha do doso amo ni pa ha wo ma ye san hye ni questions bi be ba bia no bi ntia se ene san hye ni aso de agu akwan ma sa mo ye passe bia ye ntra wo se ya yes enti sada no yesem nko ene ngo hunu se Christosum no ne som konkon a ye fa so de hunu agya Nyankopon ana se Islam som no ene som konkon de hia agya Nyankopon program mo ye ndabe ena mko busa data o mo se 29 this March we 29 ena dwumadi ko so ye 2025 year e ba cho mo time ye 2 p.m. to 6 p.m. ese ukom year ebeye 4 hours program a chese ano dene ba question bia be so busa bi omse kwanda otafo forma na omudi dwumadi wasese bibi kire wadwene anase opese wo mwanta wona chi na dwumadi ntimi nya akono uye kremoni bibi kakra won se mefa canopy mefa wiya wo number uye Kristo ni bibi kakra fa na afi nyanko cheto adwene ni hunu ba bia wose nyina ye kodi akiri na yetimi go hu ye nyame ba akon because ye nko ane de entitimu we mu dodo okwa abosomfo no a omunya munya betena se o matena se obi aye bosomfo ejo gogo mo de barotwa ibesu ato abana ntino se questions ene twere no a na ye de godi nkomo na na wa wo se fata se enya wo na wo se okobi ye nsoma ho omu na ebo o advertisements ho na ye nkoye na nyefe ba bibia enkoto timfama e pa wo number no e 0249 430 535 0249 430 535 0249 430 535 Christianity versus Islam esum de hen ena wo si di akiri ne de go hu agya Nyankopon timpa cho wa choose esum afri se di akiri ko agya Nyankopon wa ebeyi edepa program te topic ni mekra kon ado tina mse mekobi kobusa one question pe both for Christopher ne nkramfo nyina na omunyima no wi a ebigura na ehunu ba bia wo si di akiri na eboaye ekokoye 21st clinic de makache wo yale pa na yesiatica wo san mo aye mistake nya no kwan yade o musawo but 21st clinic o magia bodini pa
a bodi ni nyina mo gye no sciatica ne ho ne de ho award no abro won so se oton ase twetwe ba to sisi o ma ognante a wabre ase wanantuo ase bibi twetwe uti afoma ase 19 ne twetwa ba to sciatica we elidi nipa to stroke ne senti mpanyisi ye mo amane se tutumlika fa ho beda 21st clinic ne yankunko ya nimu pa me ba to so okwa asa ya de ni betu se te afiri so na wako akọwani na nsen ya ilopto omukọ nkodi 1 month ne akire ekọhwehwe ye maame no mayale gudem a abrofo ntimi nse omo yade e de bibiduro kroje na omunim de ekọkeka omo ye maame no bia soli se twire no video ma ye no da be start se ye bo no be bro de ne ntiase so South Africa for te ya se Europe ni bia frɛ wasi bo se 21st clinic ye mfom ni agro bra omo ba ye masoli yo wasi mampa wasi am boss masa ne am so me boda huru onso boda huru a onya nipa ba aduasa bi e wo South Africa na wasi da 21st clinic mundumiri kai na mo na meboa ye nso na me na solid ye ne hanso ye be so ampa so omo do se ye yoko bo adwuma wo ho afi na omo ba Ghana chese Ghana ne so no omo guso a omo bo adwuma ba dimpa cho bra ehwada bra ka omo abro san ne soro e na ye Sompa TV ye no nti 21st clinic adidi ni wo ehwada bra ka ha pa oba so 21st clinic ombejo no ma ho ya de mpacho openchire mo acha media number na 0540 311 0540 311 oba ombeboa na niema akototi adusan maami adusan anti adusan awura adusan mistress adusan no enroma bodiri na mde bono no maami adusan se malaria bi attack etete opa meso fa ni nuru ni bi na bobo ura store bia ye ton eduru bibiduru a onsa betimi aka biko na kope bito pharmacist bia so ura mu na asema maami adusan onsa be ka bi no wakon akọ wanim ba wose nya no nko a okini nkasa ye o ya tro bia wo bo na ase tatai iba che wapa wo ache onsa nkan fibroid tete wa maami yare a wosa doso maami we nko na etima ye nduru mako 22 abedwa so nhuna duro ni bia wa ye bisa ada de maami adusan no obo adwuma pa ndi tumnika kodano na omo a mo nsho na niam nkoto timfama the number is 0500 110 115 0500 110 115 also 0557 009824 0557009824 from Mami Adusan obejo so no akon akwanim amaniema akotote e de amount sa me koso aka se Sompa TV no e obi be fere ofa se mi nchimu bi ma ntemo nkanda kokora mi ntime nna to fa be television ni mabre pa makate se mam yeda so wo mfra ma mi didwuma so nti etimi cheche so okoso Sompa YouTube Sompa Facebook Sompa TikTok na onsa be kan aside ho no e pato mo mescan fidie ne ma mo chinchimu po ne ma obetimanya tela 1 obetimanya Sompa unya share o mu bia na ye de ni Sompa no awu ye didwuma so pa adwuma no ano edene na ano so ahyi mo chinchima na wonti yanka otimati yanka obitika muti radio si ye ampanti na zemte mo nka achi fakoto wo sa na otimahwe na niema akoto otedi ama ye kwa yanim 3 eco caps se men kanto se kokko esisi woto mpacho ya na wani ase ye ohene otimi pose ni ne sa kokko ade hwene tu ase na mo obi jane nan a otimi chima na kokko bo pese di akiri in fact obi wo so da bi ya mtim kokko timi ni nyina be bi wa ko esini ma so kopeu wapo ba ni mfie bibiri da na oti ase na apeu aye ne se wo nya den na ho oden pa ya de na be system ni mu nti unya hu e na akogu ani ma asesa se ofrege na omfa bi ge so na nka wodo no a ofri se wo ye adwuma ma nani aka nani anka ti se oju sika na okache na mfoze kwa susua no medi genedisa pepato ebetima sesa 3 eco capsules on number no e defend for the woman na omo nchire waduro no na de ban number na 0546 107 107 0546 107 107 kitima papa we bua kwa no bua kwa no di ni djuma papa we wa dance e won kan fida dem papa we no timi sa obi yade ana ebura de ntiase so yade edi mfinhia edu no osai dipa kora nkoda ase e no sama yade no ba e chese o wani to de bibiduro count so obi na ye wa no osade nani apam na edi wachi no de ma kitima dan so pa kitima se fa number ne friend fa yade bia etete obeda no number ne 0246 914 717 0246 914 717 na fi yanko enko ye ne mu pa ye abua bi dia chinchina koka chira sokwa se ni tinu wa pa wa yo
wayo wakwa kankan wanum asem bon abrabɔ mu no etimesi nso obi anka one no montem kwan ware anka sebe ye obekasa ho edene nanso bibi nti na akwa kankan bi saa no na waka bibi atia ya na eya nanso be na chichiro ho re eno ndi na ye ma metro saa anum yo esi ni ane ne wo adwuma mu ni ane ne bo hye no utimi so on meo nanso asem obeka kire wo obe ne dey wasini pafun ene kansem fu brother Saminyo na menchire mu nyina yakoya futusem ne so na yako akoyanim futusem no a ene na yede bram ye transisi ni amfa bi amre mu a na se ye ne mu eni ne ye ne futu ni etiawa ya mede bro ne se maame abofra wasi so ababa abrante maame oba abrewa papa menana ene ni awo fa me ka kire okuma bi ne se mo ni nso ne awo enkofo bebre da maninya kasie mu a ukɔhwehwɛ ade kura de omkoto saa amanye ni mu ɛyɛ ade ekura won na wa ma wani anso ene de omakosa opanyimpa bi bɔ nwum bi na ne nwum no wose obofo bi obi ne ko wuram okoyerai na oyerai ye no ene okopie emoti ahene japade bi so ene ofa sa japade de ba fi in fact ye de ma no kura no wompe ase moti ahene na elidi no ko ha fawe yes chese wompe ehu aboro opekon abeduru fie because oye wiemfu a wodwene ne ho na odi ade na eba no na moti ahene ka chese memmie so ukoduru so a nanu achi ansa na bie so anam so obu ade bra ne ho ase nani mmiri obi ade mpe ne ho nti no okodi so na nanu achi na obie so no na se eye agudie bebrebe eno hwehwe ne yonko brebo a wodɔ no no okɔ no se ye na asɛm amako hunu enani 2 days me kɔ habam me kɔ ya makɔyira machina na me hu obi ni sunu ne ban ne tese motia na ne ɔka ne se oye motia hene na opemasem se de me brɛ me ho ase ne ade nti me ba ade asomasi ne odi gya me ɛna ɔse ma me miem na mienu achi ampa me ba ye na mienu achi a me bi ade nim ne amahunu ne ntimi ne a mentimi ne di nyaw gemiensan fa to ho na nso se safa dane wa barabo ye nye nim ya gold ti ho ti so bi ma se ba ko a wa kun no fiefo nyina na ya ma wo miensa abrantes mi nuama no wo ma na akọ followers fa he na akọ ye na so onye ye he ya odi woni kire metema no line so a boko sa bo hwanim na ekohia ba bia no eseja bisi no ho na na mira yo wasi maniska no wo meska no anajo won so address se mi nua akọ ye no wo yira ye de a ene me so me kọ yira menyame de ntitire me koda wansom eno no start wo wura na no start tie mayira koku mayira ui mayira afue wa wonim kwan wonya nwura followers ngura ya de yira chairman so wayira ode mayira saa ko mfimfia mpa ode mayira ne namu na okohu be fa ko a moti adi agoro no oduru woni ya pra ho fita akonya ba ko penesi wo e ho akono obaka se nipa te followers wo okodu ya no akotena moti ahene akonya ne so no atu mayiro go hu se ni nuane ensusuye no osusu kire no it's the same place no wo no ampa empanyini si moti yi eba betwa ne ho hia moti ahene ba na o chia no se a umu ade wa ba panyina konya se de akonya itie nti unsuru ade mferi ade sori akonya nso na cha ma aka ne na ato so wase mayira ne na no mode ma mini ya na mayira nti mo ma mbinam so menko nti mo hu se umu ade ampa omo pribi de man no mo hye ne se wo kro no memie so nanu achi abranti dimrika fru na ase aseda kora wa nabi dimrika be durufie obeduru fie dano a se de ni nuane bie ndie so sika wo mo yitire ma na masa ene ye saa go ho na mekoe na damfo no kora wa nkobɔ na mane afedi obi bie so dano a emoboro bo wa ka se moboro bo se wa ya de amana ye moti ahene na hino no ontiawo obemu obi atiawo etiga wasa ne nsa ko kan hira no eni brenti no ekodane no me ye mu bebre ye ne ye brade ye de ho tutu obi ye pentemanye ye ho ache obi ye pese ye sene obi nti no amane nyanko na ye nam okukura na wahwefom brim na no obi store obantema ho ne ma wo mu kama
nanso papa bia be bia store 20 years nipa to ade o eni brendu obeso yese papa na ade ni bi de wadi obi foforo de akọwe ne ho ye bu agum ya ye ne kama de aman nanso nipa nwura wo se ni wura papa no onte ase papa nani mote eno na sua enye sike na ade ko wuram na ogaga na ade to no woni nso ne awo kuma bi na ho ode ni wom na no man na ushia na fefe na oda range ma wo se wo pe no masa uni ma gonte da bi o she koto akeka shem ya de da tupa to ne mfim ana ho ensuo soso obadun so obeye de yo enti she koto no akeka shem se be ye obi ahu etu pese oye ono ma menka nche so obeye ono no ya de tubu beto be mam ana ye de be hye wo mfe eti na woto na wokro ho ode a mo oni nso ne awo no oni brade ye dodo papa ukro na wo me de ahini nyina ma chiame ni frabloche na abanti life no ope ayo so nya ska wo baabi nti chichade na woye uhichi otese na dwumani abazo odi asase ni free nsam wo de tan sa ma nipa nyina hu so wotra wa chiame nyini na anu ya wonso wagya ho woni nso ne awo na anu wonzi yatu woni nso ne awo kakra ne ye ne Awurade peso ode ma wo eno nso no wahira so nti ye ni birefo a me pa cha obegye o kan twa ne baabi a wose no odefo bi tu kwan na kasafa Kristo ene ne ma ho ene oje obi talent num chese wagye ne sika yemfa nse 5 billion ene oje obi 2 billion ene o ma obaako nso 1 billion 1 billion wura se ne sika sua ontimi fa nkoye business nti ode asie oboard na de be man enkyere ni so panyicha wade afa ye bibi tu anamon ho ma ne kra ne nye obi mu atade a na wan hya wo ma ne ha no nti ni sa wo mpa ye nye e so otimi ma ne hunu mfaso ne wani so eso mo ni so ade a wanya ne awowo no Bible so panyin ne ko ba biem ni oye o ma ni num ne dimirika ko se papa wo ko ma 5 million se manya 10 million me de ye adwuma mfaso no so akwa pa no kwafo wadi kakra ho no kra ne am wo biem no me de be kan ho mienu so papa yi me ko mienu no me kura de manya me nsanti aye num wose akwa pa no kwafo oba ko ne frɛ ne ba na otitiniti ne ho chama me ma 1 million na we papa e bi ni ska bia ndi ama mfa anya hwem de hye wona me nim se otiri mu odene oba na medin so a oni mbenya asem ndi no me de medisie wose wakwa bone ni brefo ni awo yi nyam de ma wo impo no megyaje ni awo e de aka wona ebetim de aye bibi ho uye ni brefo yejawade antimi mvanya hwe bato moni nso ne awo wate ukuni bone ho modi ni bia de na wo pa ba mai mfama ho nanso hu so obi abone taki na mo no mde mpebe mo dress bia na yire ne wabroche no yi ntade bre no ntu so kasa ama na betima ma okuna ta won to bi ma no wode ni wo nyina ma ntu ntimi nto bi nhye ube hunu kwan befo so yehye mo ne mo no nso atima siesie no kakra no udim de ke dwane aka obi dia wasiesie ho onya ne de ne ho ma wonti da no no obeda kwa mo ni nso ne awo ofun ye fra wosiso ekọ ye ye message ba so utimi kan woso utimi send mo obi nanso Ghana ne wie school no use iPhone 15 ti no remember ne wada nanso iPhone 1 kora umunya ntoma ye de adada no ko ye hu se ho na interest wo mo ni nso ne awo uhunu se be bo wabrabo ohene wakonya kuma na ye de agya wo no di ne yie na mmra nyam na nkofo a wabonten no emmo wudi ni nka asem no kora na jai comparison no jai kasesem no mo ni nso ne awo papa wakonya kase ne yede ma wo no untimi ndi ni nwie untimi toto ne ma nwie obedi eketwa no nkofo nka de ho mo ni nso de ne yede agya wo no ye ne yie na nya fanya akono ne nkonko ye nim ade ne ye gye ye atomoto ama ye to sakre ma obi e hawo wono de ye sakre wonuru wo ba wani bere no adwuma sifie de achew obi aba foforo ye han dan na ma no otesi yesi ama 2 bedroom flat na wadwase ekum ba de ye si de achew atoka aka ho unye okedi ani bre nko na wo so wani ntimi nso ade kakere kura wo yi woni nso ne wo ehia eka brabo ho uye kuma ne ye beda ne kese ipacho ye ne ye ne nsu eso kokoko no me pacho amadwa ye friend say bucket edwalemu ye ma ufie de na eso gu ase wo pepa wo bebre tu de ade esi wo no koba na ye ma nti before se betima ye kese no socket wani mu ye nyesa woni bebre obi de ye keto ama kese ahwere wo mo ani so ne awo afutu se me de ma one no woni ba ho so na wodi achesa ebeboa agya mo asem no ayiro
asem no ayere pa mo ni so ni awo fa bi kan mo okay that's it and so do dia banana ode mo ni so ni awo anu ane ne nam ho ya eku ni pe bi ya wale egu ebi adwuma sai mo ni so ni mama ncha na na free ashtown na na free ho ntaku ene ahonwase bi apie na kache okay anya asem ketwa obi kwa akoso na hwe okay na okoye na fedie nipa so ye baifo di ko sua training se mo fedie o kana nu asem ina mkum we ina me ye sei ani asem aba anya asem ketwa na free di djuma na wagimi ye ho na ade wo baye go se obi wo ha na okoso ahwe nti ho no afofra na free o memfa na osade ya free yi sa ewi ase na ya na de wo mu ne se ya na obi akrom sofo anya nanam ye de enim ne ye hu ewo ho na free hu nta hu na bebia obi anu wife ye cha no nkunya soafo nyina na menchia me amenwa ba Cynthia okay Cynthia ne amodro de nyame adoma onam kwa so kra wo ba bedru Ghana okay dolapia etirinkwa wawo ntafo wa America ke edu gas engineer ke edu gas so echia okay gas ovi papa wagu moni so ne awo asem awo ken de o tie ne de o hweye obia metima kase nipa kakra bi na eni sa yaudie no ewo ni mu onse bra ye kwan ya ye di zebra crossing se zebra cross ni eni ma de kro okay e ba foforo no na amaye pensutie ne esi na la ye de asensen yo se ho se wonamu na ka e ba ne wanto bo na ka ne bowa wo ka kro no di fo nti ye wo sika ye je ma nti ebo akwa bi ma enya sika kakra de ma na no na akwa bi so fa prince e kom de na emu wa no de be didi de be ni na didi bia ogu na wo twa kwan ni mu wan ko zebra crossing ni e biti no ti be bia ka ne bon na ka kakra na ka du zebra as we India onya hwe nyi onya hwe nyi ti ka ne bon na pe na oda ho no etwi no to ye fast so okoto zebra crossing ni ana kwa ne sifrika na obeso ne na wo we de wanya ntom wo da no wo so manya matom jaja yeni anu jamato agu ampaya ma no edu bebe no onu no onya sika go and doctor we no good we ka dey treat na for akoya pache okay all the reason wa be sa ho mo ni nso ni awo wow agwagu se opani bi ko nwuram na oba wa ma na yiri sika okay abana nso ana nso na obi na atia no ndimi nya ho hwe ma na yiri sika ma na yiri dia kodwom kodidwa sebe mpredwasa wato de bobo wa ne sebe ne kobi a o de be ye nkwan papa ya ko nwuram oba odu ba bi na obi afidie yi akrante ani bra sem a wo kan no papa nka won twem nko nyo dia ogina ho ana wo kanfo akrante na fidie na yi no akrante pa de wo so wenti na wakọ na wasaba wa hwabo asre wote bom ha no wagimi wadidi awe ya ba jifo na we na fidie aso ni mo no ni dua titie bi ana ho fun ani agwe ko bedo ni ma sunsun du ha wa mama ma fidie ya yi ha na wa mama akwa egura so bi aban akwa ozu kasa na wakọ na wasaba wa ku so ya sa nya na obi so te ba bi hwe no okay menya ni bra se na meken kam woni so wo ma ne nkwan okay woni so ko obi nkwan kwa ku menya no asane akrante di kofi eno na sante kase yesu ansusu ankamfo obi afidie mu abo a wo sane no sante kase asa na kire na ko kire papa iba fi akosua tuenkwa wo si wo ba bi kura na mafidie ya akrante hu twitwaye nyandia hu twitwaye de sija when dia wono no wo keka sa wo hu no no wono so ko bo aja
kwana na mfidie na ayinam no oh aja wadaroma enne na ne wankofo na mekumitu kwan na me de mekotwa me board e bi na emu masem se na makopie so wa fidie na won kwanse ho no ayi akante nipa somasi beteba bi wa kanfo aboa ne saa minimi se wo gya kwakọ ani bra sema me okagu kana no wasana no nyane dia sanka wo hu ye na nkodane nani ko ye kwaku ye woni pa bi wo hu ade bia wontimi na nani na ifi no de koma agya kwa pa kwa bia ngoyi ne srema sana mu a kwaku de wiase si kwa nipa bi ni nipa bi prim challenge e wo wiase ade no ante saa wo so tete ne se obreku kra eso ne nko na so akokọ kra ba de ba bi nim saa de no ebebuo no ya na nipa bi ntiase do tia ne se saa na waka ne tra asema mekan ana nkomo adawo se onhuru ankafo obi afidie mu abo asam ekọ akire eye kasa eye chese enam ba ya wan huru ankafo obi yire a okose ne pe wan huru ankafo obi kunu a ebenya na nka wa ba na kwa ko rape ba ma no wan huru ankafo akora bi ane ne tifia a wan hwe yi a made wan huru ankafo se be nipa ne na sika wo wa won so pese okoje sika dro wan huru ankafo made a obefa na maniguase aba so on be biate ne ko akire menya fede nkwa ne kopie police station oh omukwe papa etwitwa na me ya wo fufu awe na nkan wo police station ya wa se pacho ready pass bese ya police dey echi pacho adaroma ehia o charge office so mo nkwa na bo se dabe ehia wo se na mbone ne sei yes papa sunsu ne fide akoyi ma kante enti ehia kwa kumenya omode papa e ko e sakante na wo se mo ba ye kra no na matwitwa bi esija so omo se yenkoto enkwa na mra na ehu for evidence ekoto enkwa na fide ne yere ne ma atwa ho ahia anigi aba na sekura san besra no kwaku akwana wu hwe ni bre agu ani ma tam nkwan de ko police station ampani aba adansi ni zo aba se na me ho kwaku papa yi uhu apoa yi enna nka wutwa mu koye enna akodi unsesa wankwan a hwe ni nguase aba ye ka we amanipa dasani bi a wutie yen ampa wonu boss na wa adwuma better foster bi adwuma aha ye hyireyin yete ha seven producer wono ne ye boss ye pani a seven producer nyankopo tikese awe ade nyame amma ne nyansa se misika minya ye no mengwa me family yesen na mafa workers no mo so adidi adenti na se konsosi ya me be fa koton ani bre yezu osa ya weka ade da hawo fa se no ade da ha ni brenti wo mes kwakuda no me kasa se mo se obi na dwuma kasa wo ye mi atwa ne ka no o san solitia adasa ebia ho ye kan ebia ni bre tan ipa ni briefo bia ni nyansa so sa nyansa so ni adro tu ya ni briefo na so agimi a wo sa ni pa wo kura nka se bibi wo busua mu a edane dam kwaku ade bi nipa bi obeka sese bi ukoto so obi aye bibia na busa se tu nipa na ye wodwere ho a wontia sesa ade ede ne beba se opehwe papa panimu owo ne sika na wakofefe akwala ede ni brenko ofre panyi na obeba owe na ire so na ho fefefe ba tua ndi no bronzama woni mame bronzama woni papa na de akwhye no Ghana asem yesi we de we nya kwawo se obi na nsa masa edumre bi a eye ni bre woye papa panimu wadu age bi edumre bi a bebe wadu bi a se san no mam anade ne ehu ani prenti enedu weekend obi a person ne ga ode ne kwa yie no wo hu ne nyanko bi de o person okofa bi na beat no wo de akofa ya na ni prenti ya le wono akonya ya le akoji ankwajia aka asem akoji ankwajia o enene pa bi ani prenti ebi magya o mo yiri sifie ani prenti aka na yire ne okofa no no kwaku onye ofiti anu hu na o se ne pe o wo hu ni hu bibi so bai ni mpoko atuatua so owoto nti wakwa ni made wa wana no enne watete oba no ama oba na ye basa ani brenti wa hu na danfo bi dia eye papa iti wa jale ne se wo asa akwa another step okoye
akɔhwe asɛgya gu no so ani brenti ɔbaa bɛsi a wasi soɔ nkɔfoɔ de ɔmo nsa ɛyɛ adwuma wo de ɔso bɛdi di bɛma potom ani brenti yakum ani brenti yakum kwago yɛ nkɔfoɔ bi wɔ wiase a baabi ɔpɛ so oduru bia ɔpɛ so ɔno nkwa nneɛma nambo enti baabi a sika bi ahyɛ no ɛhyɛ gyata no mu kura na ɔbɛkɔ akɔyi no nkwa pɛ di ame ɛna ɔbɛkɔ mmaa bi ɛnoɔma ɔmo tɔ anibere nneɛma bi ɛkyɛ sɛ kaa no nko deɛ ɔde ɔpɛ so ɔde yɛ ne ho ne yɛ kɛse nipa so masi na ɛba no ɛno nti deɛ wɔntimi kura na ɔkɔ akɔyɛ anibere bɔne mini ɔbaa bi a ɔyɛ prema nipa yɛ asɛ bi ɔka na akɔsɛm a ano ɔde ɛne sɛn deɛ ɔyɛ ositeɛ kwaku ɔmaa no bi wɔ hɔ a anibere bɔne nti bɛrima no de sika ɔwɔ ɛne budget bi ɔno ɔbaa na ayama ne ho nti no ade a wɔkɔ akɔma bɛrima no ada no so no bɛrima no nyɛ ne test no no enti ɔda wo nya wɔ su ɔbaa no sɛ bra mesi me mu sɛ nipa so masi wɔda me so nyinaa no sɛbe me su gu me yam nyɛ me lie ɔnyɛ me lie anibere nti o ɛna me ne wo kasa yi obi ne obi twe mpra dendendendenden obi abata obi kunu ho dendendenden opa ka bibia wo so tie obi ne obi yire twe mpra dendendenden ya ka wo so ofi anibere nti oji aboso asankrofo ni na so mo wo de o enne yenua mai kwaku obefa bi wo so wo hwe no wo de ni kosi baabi anibere nti wo nya hwema onkai kula enne anibere nti wo ba ko homa ofie no a wonya bi ni ko odwom no de de ko to no so nti wo nya hwe wo de okotwe mpra odwom anibere nti disi oko market a won na ni age obawie wi ansa no anibere nti sebi wukunu baabi a wo ko no waya ma na tra ho wukon obi de nti anibere nti nanso ga ho nkyere wo nanso anibere nti wako bette wo bi kunu wo gie afiri ne nsam anibere nti mo ani so de ekuta wo anibere de nipa bi akwasa ma do anibere me akum obi obi kanya de wo pɛ no sɛ ke bɛyɛ ne saa ba anibere nti na me hu yanka me se ba kwasea ene ta ka saa sa me hu yanka ene ye kanfo ama anumre yi sɛ wadaro mai yɛ nsa de nsa yɛ yɛ nyina ka ho bi yɛ di ho fo de ekuta wo bia no sɛ wo sese hwɛ na ekoyi a mesrɛ wo papa no na nka obedi na emane ne ko bi nkwanya kebua yɛ last minute na sia besra sɛ wa ko wi obi afidi aso ahu nanim gwa na wan susu ankanfo obi afidi mu aboa wo sane no wada wo ma kakra ebetimi di amanya ama wo ni ene bomode ne fa sa futu wi yekuta obi ama no so saka wan jai because so be ko kra na so akokɔ kra kwagwa na obi awi ade a so many years ye nche ne da da wo nko an wo so wo kɔ no yakɔ akɔkyew me so ene obi be ka to se me enko wate obi de wo kɔ kɔmbɔ ni bi so wo se wo gina ba sibra enti wo afo afiri kuro ketwam se bra na bra ba ya adwuma ni bi wono aya wonya san bi a wo nko an ba ma ba ko a wonya ne dade na HIV wono so wanya wakote me ba chopi mo ani so na ekuta wo ne gya ne bre na oyesa yankobo be hira bagumi dashi anibere nti ene futusem na yetiawa edinya na eda so no woni nso nea wo ebua ma akoko woni mpa me de kakra ba ya mono de bi ato so tuzi be gya no abo awuram na ado de aba kokuna no anibere nti obi discuss mo obi man better di ni nyina nipa koro de ka anibere nti o anibere nti nipa ukura di ni nyina o ese papa na de 500 million wakusa man bet no o hwe wo bi de ho obi di bi na an nipa bi nim say so easy yes man de man no che no 5 million wa hwe 5 million no de ko twa o malu pre no okay hendes na hum etuye hende hum etuye afi aka na hende no de say na man fanye she bet o de she bet no twa na so be di 1 billion no say de 1 billion dey so into miam say be you be di kase ko yi papa ne tag o de be shame we tell na de say okay ni mama malu pre ni bi na me nyanko shim amfa papa na de na ma aferi alu pre ko obi bo 50 million don so bo tag
Ubisika. Well, when I can say, you know, one, Swami. I am Blanco Labino. Go for my Miska, my make it care, no, ye, Mawu. Na aeroplane me me say between e dey na aeroplane etu ahomete tan kwa saa etu etimi de wakoma hare wo ni mu sese nkom se no esi wo ni mu pa babu akoko sa chezu ni mu pa me sa de bia mpese mbedi wo nkoma ma hwem aeroplane tu a ana se koko sa di ska bo bia so de ma de ma mkura ope ba koko sa chezu ya hu ni ni na echi o za pa aeroplane anti no wo ko tu bebe anti no wo ko tu. Okay, yo. Awuzi afaye gbawuram na so atimi do dia bana fe ye nyina ya ko akoye go kasa dia transia eza mani hunu ni amani nya kurum no obiru no zo be duma ya ko akoye nim pa e ba to so betima frɛ ne akoye nim ye landline no se ne amunim dada no betima gbawura so na fe other lines so ada ya didi duma no so ofri bia ye be peke ne akon akoye nim ti uba so a ye be peke ona ya kon akoye nim ye be peke ona ya kon akoye nim number negotiation 0552 095 593 0552 095 593 and it was 0244 80 14 26. Hello, Daddy. Good evening. Yes, sir. We do a Peter near the moonlight. As I've moonlight, we have a god here. Yamia no namonto A radia yadia dodo. Idi yamia na me ba do go way. Ofu ene ozo oni hodo do nkakra ogina home kakra. Yo yamia be tan e be u ya me tiano. O ma ta ma me cho. Daddy di odia ba me ye pa. Ni bread ye. Before ye ni bread ye. Upia ni bread no. Na me kai say e bread na me sie aduma. Na me ma ta ka che ti nku jana do. Ye ko do ne fu. Ye kro no. What did you try before and can condo? But in this annual and we use Catwan Statistical, the Baba 15 are brain. You were 4 more man and it's done by no two who saw the benefit to walk. Leaving about so Nina Papa so go, or also the common here, so Monsieur Yanimra. Ye did cover the baby, by any master said, and you know, if you are proposing, you know, Papa so happy. Umi wa wo discuss idea ma piti ba me mata na ni bre ni se de otipe fufu de so fufu no mo na be so no a ni yi ani etna ho ehia de ya emre ye tra ho ye bia na man no sune na kwala na bo mba na gise apiti no no fufu na ka so no ene e di ho a ye di en wo twe branta e ga ko ni yi ye ti me ka fufu ne be di e di tan ko ye di ya peti a ke di mi ye ma be ni bre na ye ka wa di bi no. Okay, nyami jira pa. Hello. Lumba. Yes, sir. Medisha Majo. Yeah, cool. Now to say, Adam. Yamajasi. What do you young boy? Yamajasi. Lumba. And every tea. Ubiato Karamau. Adachi Ophelia, no, could not what if you want to put it in a General. And every tea. What Ubia be so many Juma. Kuludi na du baby na wa balance me no. O ti pete ni na o wa ka tu no to wa pam. Papa doctor, obi abie hospital am. Mama kwates. So if dem ba kwesi wo abortion ji. Egmo no ma nyina na otwe ko fi kwa ya abortion. Papa. Papa, hello. Papa, obi si wo pa kuku. Alafiado, na ba wate ba ku wate mi nu. Udi mredede ko ye kompo ba yi waji koko ni na se o mani. Papa. Pensiano wi mredede. Okay. Na me onjira pa ko space ni ne nenso odi aba onso betima boy wuda mu na afi yakon akoye nim eni bre mo oni nso ne awo na eni bre nye mo oni enso ne awo na mo ne 0552 095593 so 55209 oh okay 0244 80 14 26 freno mummo ba kono de ne unia hello good evening. Good evening, sir. So for now, the radio ya de na so
Yamiado, me did the same one, because surface again. O ka free. Sunya boko de. Oh, Yamiado. Am part of our dear brain. Yo, I need bread, I can't be brandy. I did bread your one for so degree. The dear near Sompa, why I'm about killing a couple of mamma name will be added. Mamma name will be added, the competition is as I see so. Me son, my fayo. Afayo minim papa, my fayo mupa, na medinamo. I interviewed media, Miss Undiano. The one pie says, once in I am a dear any day. And the woman butu. The Amazon person a day and I send mamma near day. And Laho, I'm a fine yet. You could cut a dear bit that a daisy, but you also would need that dreaming. And also, quite a man, so I'm a sad as soon as we are saving them. Mimi nimro bi ade so memo woni nyede emre ma ade nti me so me mpa bo ade dia ya me ko gira djuma die mu asana ya mebo nti mo fi na menya me kitu ni yese me de be ya aja fade amadachi na sa ha ona yede afim mo nti awia tia ni brenye kura nti ani brena o kana osofo okay nyamisha pa na yankunko yanim hello. 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 Yes, madam. Good evening. Good evening, madam. Dear. Radia Yadia do now swear. I don't know. Your dog body, I say, but your foot is and you made the other more cinema food you had the amount my family been a one cafe and free. And you brought some year DNA. Last 2 weeks, Madame Fubico, my number one for number 2 3 1 on a buy and free. Na ya kwa na mikoshia me bano papa. Na Madame Fono, we na also ni nejai no. Bi wa menyesa. O bi noble man on ni tio. Enso na ni bread ya me wono. Ene na sa one no epia kwa abonten se ye wo one pe. Bema papa want a car be demo. Me call me bre wo die no. Me die no nam fam na. Me so me nim fam me so me nim die no. Papa to me sound so me die me kase na ni bring me to the sense say also want to be that say be ma to show ma wo ba nti wo hu bi da. Nti na mu kan me share that friend say on Sompa TV. And what I say me say that and person be na tamana. Na onim se wa hun se oni nipa na piana onim so onim ana me nipa so kan se we na ofa na downfall no ana am so onye madam for asa je so yet area na ye didi nkomo kakra de okay adam was pa ne de yes ya bo ni nya no nka on finish njonja hwi na wo se oye last 2 callers hello. Yes, sir. Well, yes. Good evening, sir. That's sure if I'm not progressive. Emko of Buddhism. But you didn't even say I make a Koanima, I do. Yes, no, the remaining mechanism will be answering our engine. The one or so money is so happy because when they have you the channel. So I said they want to maybe how every year will be back. Because the other day is one level. The one day is on the two million private jet. Was it I saw when you began to be okay? The most of the private jet, the requirement of a because I saw many of them. The crime is making Last caller, hello. Last caller, hello. Ahaya de ofreni besi bi wo akire be se bia tum na watimi aba esi akọ computer so de dia aba yen komra sesi aye be duru pe ye de ne wo ha hyehyehye ne be mamo na yakon akoye ne yen komra sesi e abode ade
Senior man, no do to no. Oba me timi kura. So wa. Ayo senior. Me dey ade a dank eba product I am me ti be bia me na ma. No mu no chef. Dank eba product. We dank extra. We wonu ma wa ho tutu ni na e be jai. Senior na me sisi ni nso e me sisi o. Any also our problem there. Senior. What say dank proke. Okay. So wonu dank proke a. Okay. Sisi ya we ni na e be jai. Sir, we dey ya me sha. Come on, do back the friend dank eba tonic. Woni ma duro. Me pa na se na mtumi ndidi. Na mtumi danso. Me nye bi no me no. Oh, Charlie, me taibo papa. Sir. Yeah. Na fight okay na so. Koko ya bi betana no so ma me je me ho enje nja me na amuja nko a na afi ese fifi me to ntimi kura mfa me to ntena se na so mi sia dan fight okay aboa me pa yini na furo na yesi ma dem ho Senior fifi ti as that tell. Boy. Yeah. Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara wo ni mfie dumienu entumi num bi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a e wo man mu freyen e wo 0244017556 ana 0266593330 FDA agegede nkrato yi atu Every kaba go se e se di nu krani abaya no a mani di mu ebi ni paso eye di paso esa del be a home baby binwe paso bo baby binwe rana benu bio paso e abrim pomu so baby binti eti fifu e maminti ana fifu e one more the fu e one papi paso e paso binti eti fifu e maminti ana fifu e one more the fu e one papi paso e paso no minyansem wonto manipa wonya mfiedu wotwe ensese apemfo nom hyene so se FDA agedwadie nkrato yi atum se opedudu etu a fra homa turufo 0533 770 490 Adi. Oish. Honey, and about surprise. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who said that will complain with sissini cocoa? Epe ajiwakade. And no who drink a sepan and net. You could debrel. A yama money mema. A yoko ni sisiya drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na yeme. Na Edusa ya wasa se me brabo we. Sudi, me the command mama adwa mo. What does ye aye chuma? It's a living testimony. Kone kwajudi. What can keep ya dad separate. Obie timinumbi. I just a pin for. One na woman kwada no for. Any the onye mfie dumi. FDA age adwade nkrato yi atom. Na se ye kon akoye ni mu pa yenya to ye ni hu so mo dia tuma na se bibia nsi ye kwan se ye nso ye bo ho dahuru na yetimi ekoko ye nim ya trans ne ya trans message wo sisiri police obi sisi wo sisi ni bisasa bo nsam kra ne ba wunti abrabo mu no men trans mo obi nwuro ka mfo abeti abra onim se ade we wo me ana ye me de ye ba ne sa osisi wo sisi ni bi na preje wade ko ba ne sa timi koko wo nim pa awurade asem kra kan osu yohani suboni pa so besi ne osura heni wani nya de nim pa untimi nkominti abrabo mu no memo obi nsisiu ekoba ne sa wanye ne ye mam ya dusan ba entie ne beba kwatoto nko before then na ne ye we topic kese pa e wo fia se we mu odu na watwi we mu eno ana em se nkofo e ko ho ayede kokko ye nim kofia do ma wanwani odadwamu odadwam yenua no oye aduma se ye ne ye mu bi kra de odi kan ja ye ne aduma ne mu abrabo abobi chen ye ndi ama we ho aba ya wo aba nanu ya na YouTube for yenua no ekodi ne ho nkomo na ulama ke me nya ne nte yese okoni fie ho no nim se topic we da pono so to okwase okutie mu ye ompese obi feki na okutie ese ne omo kan ye no kra osibe fem ho be dwene se pobo bi wo ba bi ana ya asem no ana aba ana no kure bi ne yentimi nka ana ehu na aka nipa no atum nkomo ni mu odu yentie mra sisi e ba ne ma me adusa atotwe nkomo ne akon akoye ne yenko ne ngotie mra sisi e ba sisi So, the very man has one. So these are the two people.
chilo no nya abutre no frame mami no church and say muchen no so we no ni sa right me tia sure me say asem me serious see say Ibrahim mama so boy so these are the two people Amaboa. Okay, now let's come to Domahin. Also Domahin for a phone and for a mother. Please ask me see. They toss me. Nipa will be kind free if you Domahin fear Domahin here. Now, except all free Kofi Alpha, because mean say, ask me see or so to me for call. And I hear a voice message, except a mistake. Look, can I do your coffee? Wait, no, say that again, please. Or your voice note. Okay. That was the first time. Look, can I do your coffee? To a banner or batcher, I say, a chill on no arbitrary, no fair man. A church and Simuchen. No, so I'm a right, I mean, sure. Me say asem me serious early stages say me for na wan fa e bia ye kan see yakoba bi na udu fie na me fi say bia udu fe so wo frɛ me na wan frɛ me e bia bibi na see na say me for na me timi voice no e dey na ade papa be early stages me nim say bia wo kɔ no bibi esi intina. That's why you shouldn't even do that voice note. Oh, say I young. Oh, I young. No, but the man here and then young. And then young no. Okay, so me I could not friend. Yane mami edu say to twin komo abasisi ana ya to so na nsem no ano ode ni because we opambo Ebenezer da kwa yadom so e papa nso je kan ne de ai be ko se de nyame nipa de o wani ohuna de say na opambo kra so kan ne de fa ye be bo we na sini de opambo de na be wum ma me wa ha se ye tie nyina uni ayale ha uti anya odewu uti fie sesie ya sebe ohunto wi e basa ni tie enye de ne senti no e wo se de ma me adu sennum no kire yare na etete wo no malaria na da wo so na manne ye nkomonye wo de no nonum nuro bobobi na ekoko woni me ka tro se ma me adu sa e wo nuro makoma kwaduasa ne menim na ne wabo hu da huro de a waye hu ya to so akire se fda fo so timi ton de eye edun wotwe 18 wo nuro chen wo bia sa se we so bi o so heba hospital bia no ma me we e wo nuro wa register ne more than doctor bia ma me mpacho bibia boko de oh me urade aye ade dodo pa who so basal many adio because me yale kura wo nuro pa eno ani ahaban obi a so woje haban no di no na woje nyame enu asem edi ti ese yankwase adrumra eno ani ahaban e baki apom de ho asem kakra won se mpempi no se eya na me ba me tai e de edisa heba me hya no ene edisa heba ka so na eba yes na ene de masesem e mwanwa akora wo ene drone dun watwini nyina ade abo e ba mfa ni nyina mpo won se ya ne ye de enu egu menim ha nyina ye nu a Food and Drugs Authority a register e de amaye na ye beka ho asem kakra wow na dodo no ani medusa heba me hya ene edusa heba capsules aduma ebo se kase koko wo bi so sisi yade wo bi so aye chronica yentimi ntu ase a unya aduro we ya friend say ba me hya ene edusa heba capsules na se wono no mo a ade e friend koko ade e friend sisi yade uhunu bi wo wabrabo mu da bida koko bedwane sisi yade bedwane edusa heba me hya ne se ne te say ena le capsules me package ne so akono woto nsuo no a wobato capsules na de aka say ntine say herbs wo we mu no enso nso ne wo mpa ya na dodo no hu ne say o say ne topa ye ni pa cho de odu yefo na say ye de nsuo no ka capsule no ya no say ba de ye fe ne hemorrhoid ana say koko na pulse ne ya na ade a eni gi a e ma dodo no eni gi ye no hu pa ne say wo fa e koko do awon men kan won se koko do no ma se de mu nyina wo je waduma ko na wa trust na odi yiwu nsu ntimi ntukwan da bi ente sa odi we no na ko ba bia be ko bia ko ye adwuma na nye sika na wasa to bi dia to aso no mo ntra fie
enti koko na fifiri wo se gu ani ase ketenkete wo se gu minimum se ma okwa minimum we ni edu se ba me shan the capsules we do we Ghana baby and we try do nya bi kro bi okonkra kan se dogle mebu wo ko takwa wo wase bi duro fie takwa de aponchen kra is the answer hey men so me na wo bi wo ko kofodu ya gasen pharmacy wo ko ankran so a okanshi na ye na kasa so we branch wo Accra ye wala pass ye be Las Palmas restaurant chicken man da chuba kumase say ba clinic ye wo kumase so am magazine macro go down me won fidi e de nipa e de be ntia na me nu wo clinic ni bi de ba ye enu egu won nyina me de me sese wo say a well vetted, well researched, well approved by Food and Drug Authority. And say ya drinking na. Just say e be wo we as be a do be ra dem me hu nim de. Yeah. Every way your friend PDS. Na enu am kekan a clinical product. Ne mom say wo baabi na ye de bi how. Na wo say mama du sama madru a ye package ne de abro kan ya de na. You delivery across Ghana. Baby, I will be a brochure crana. It will send them. Where PDS because a pressure, diabetes, stroke. And so we ban on diabetes, pressure, do we? And it has any treatment. Any treatment, no for biaka. Any treatment. You will not be able to say GBP. Where general body pain, arthritis, me and daddy. You will wait where your friend beside GS. Will be so also. That's what we do it to us 1 month. That's our name to her. Wow. To a friend GS and what do sa also. And so where you do some malaheb, malaria drew. So when you want to this very can't say. And when you be a while, I will clinic a FMP. And the me now who catch and say, you know, be P. Never kind of fool say. And you do say about Miss Shine about one a draw. And do say about for you will know pa. Wait. Obi say mama ntuntun de won ntuntun soja oda ho so wonu ma tontun di na malaria ha no wonya bi samala he boni bi na wonu ma o ye fini na ye treatment e wo ye clinic e hudum na mo adru bi wan pesa na kan wase we wo for the men seba crowd bi nya bi wo pesa so a wo frɛ na kwan bi a wo so bi nya bi na wo ye ho ye fene bi sa prostamite capsules e sound say o wadwene prostamite e sound ya rebe na wo wadwene ani asa agro prostate prostate. Yes. Wo Johnson tentem, wo Johnson meye. Twetwe sisi. Ebi kam. Wo Johnson na wo chem. Wo Johnson wo prate na no aso bi kam. Wo Johnson tentem no sa no ye siri ni fe. Yes. What say no yin mienu. Na the prostate ma ko bi onya prostate bia no. Ya na the mema sam wo fam. Wo fam. Into we ye do some man capsules. To onya prostate capsules no ye do some man capsules. We e de benti na ne me nya bi da enoro do no wa clinic na da mi yipi no do no ni so wo ba clinic ho no a edu na de be ma na ye do some mission capsules we yi mu kakra bi na ye de aba ye do bia nso nyame ada wo mai de be ma asa no ye we se FD agiatum no kore ansa na de do na kan ni ye kwati free mu no ba ni de do ni ma da bi ye nya eduma sa ye we ye de treat infection Well, antibacteria and hasty. Syphilis, gonorrhea. Candidiasis. So why it's near there you will be a. What can say do we boom now and one? You knew so crow on the I'm heavy. You can't get out boom the many pa. Was mamma me bear man here near the bear money yakatoa. Me bear money phone. Mamma a chuku ramayas. Mamma me ya. Oh, bad. The full way to ST. And here was soon. And I was the antibacteria. Can you now born by the grace of God? I want to be yes, see. I want to be one. Your number near the bed to John TP. No one free. You know, bidding come 0500 0500 110 115 115. The other amount when we say radio into the airport. And 055 700 98 24 055 700 98 24 What friend number here? Ubenya yen ya sadi ato no. What friend will be ubenya yen? By the grace of God, ye natural drink here. Ye de wentia pepper
Femisa, Pedro, Precasa, and get near David, near getting in up with a day was some. They have scacrack. Mamma says you could different level. A year rat. A year rat. Now, Corno. A rat. Wendy and Rebecca. I Becca. Nay, a mean booster. Who crowd Casa saying with truth. Okay. When you're maybe, Papa, near the now no man, and bold truth. Wow. We had my dinner bra. We are in the park, you move 15. Okay. What Jack, no Jack carbonated one and okay. I know you couldn't tell me. You couldn't be someone that diabetes. Okay. Now one more. Who system no? Come. A sad blood circulation. Who will be any, will be I can say, the sun is what take. The fool I can say, I won't tea. Oh, all sour diabetes, and take away. It's your friend is a high pet sim. Okay. Ning I register. Okay. And then I say my head and may know the Nipa. Who are what transfer? I say, what they are doing, no brown in tin and no way, who are typhoid that. Your friend is at CF. Okay. Typhoid the truth. Intimate some therefore, and yet to say about mixture. And yet to say about us on one or say a baby net it. Okay. Hope I saw a way dear massaging. Okay. Office will dear massage there to some ointment and registered by near corner. It is some intimate registered by the you know, bring your wire near that. One said, oh, person who said, do near Juma. What you would do, but what is our friend for them? If you just packed the work and yes, what demo? Yes, a demo. And a madam, so, mamma, yes, intimate so. Say, I did it till you did be how. What you want yet? Well, I think I said, me jarre, stroke who hammy, the BP, diabetes, sugar was so wrong. For your number in a prayer, straight. You will Kumasa Swami, magazine Merco, go filling station, dining money. Swami magazine Merco, go dining money. Okay. We also look over for I want to walk master. I cry a La Paz, the Las Palmas. Moving Las Palmas, I want La Paz, I want one. He's a man, I check him out for the one. Okay. Only to go office with the same boat you want to cheat. Okay. Ukosuna, you was swimming new town. You need to so gold in the check. Who come Master PF Freddie Men, then I have back on that. I so be a gamma, baby, I would be, I was open to some about Miss Chandler Capsa. Who bring us out to us in teacher show, who never much show, we had Madonna who to two, or buy Kuro, or Sabbath, or buy and cat about one. Won't be a buy so good, won't be any ever call, or buy a crow one name, and see any mammy them way worrying. Timothy said the radio is our man too for. Okay. Or buy a crow who be on the bed messiah. I dare you feel libido no, a free hole at the wire neighbor. Okay. It's where money call boss crabby. I don't want to tell you. Would the winner do say about Mr. Any now what in the castle snack and walk rust will be a okay. No woman is by the grace of God. Okay. A group be a woman be a Nini nada, a big woman motto. When you do synchron 20 million egumo. Wow. And yen tinimo juma. Wow. A yen tinimo juma papa. And to bear my wow doing the same man, and I'm the catcher and say, me to project the will be a bema. One more didn't want the same mamma may bread and name queen. Oh, man and sasso. Okay. Now one friend I made the sank and the mamma. She said, me, I imagine what to say, name queen, or banner crowd and a boy. Okay. You didn't know woman means and Castle Jam. No more to say about Miss Shan and the capsules. Na ya mwa o no kro no abefredi adanse ono abefredi adanse se ya debate te wo ne wonya wo wa kasa to se amede me brewi ase wo kro me fa me wo me fa wo ma adusa e wade be fan so ya adwuma wo nam fom no wade ma aduro sunsun fam so ya ni wade kasa ma wo e di ma wa brebre ala se duro bia bro no bia wade fa so ma adanse mra enti ya duro bia be so bia ya twe ho ma adanse ni wow a drop beer was on the actual dancing, since they say, you want dance, dear, can see a sombo, a true. Bra, not going to really entreaty. Okay. Syphilis and entreaty. Okay. Or bar infection, chlamydia, how? Bear mad in a hook show, that's where you are was a teacher and sound to just a teacher and a bear mount. As I know for better, I know what. You are real number. Like a cow and answer to a bra, never then fire so. That's why I didn't in an info, my own tongue, who is one of the baby, Shimmy, Subi, Gumi, I did, and run the fire so they are a sad row. And I'm more was so true. No correct. Yet, you'll be acting away in the telephone number. Yeah. So, to be say, I only had in common to a program, so, the bread in tea. Okay. So, you know, being common about that fire so. Now, a boy knows when you now
say prostate the memma the gonorrhea dear diabetes syphilis malaria and it just like a typhoid the end boy ni never the fire so way when a typhoid I don't know what about pet and what's a TF what's a cock cry when you TF the malan can one will continue say for 1 month to go and say typhoid in the flu system no more. Me patch your numbers now. Okay. 0500 0500 110 110 115 115 0500 0500 110 110 115 115 and 055 700 700 98 24 055 700 98 24 055 700 98 24 your numbers number would they want to go pharmacy be able to send this to her no number they go on ready oh baby they were there for your son or family man who see must not make a chat to me I can't ready mama kwenya already to use we and can say and she near be any was a day at Saban yet or so a genial couple. One a day at Saban of all did yes any do papa be urban so the day at Saban what's a giddy cotton and fire Saman which am a medicine and I prepared many people man okay once what you have in Capa okay which am a medicine up a pedicine not so catch and say a design by me I just say Madam Sini Mammy Radin Yanko Punch made a dame count. Etima me adusanka masemba akope na meka se eya na kai ne ye kai adasa ne nuro ne de aton ne ho dada nkanya sanka ehia da hurubo biem but nipa wa refie ntino ena bre ne abden ya na ma me abetena ha no wosa kai mo de besere ko drasto bia ne ko obekwa akonja bi heba so bia onsa betima kama me adusando ye ni kure bi ni so wo de fa number no pedodo otu a ma me be ma obi atu na niema akotote de ama wo ntino Mr. Numbi, or baby, I'm a GB na me bozo was all for whom I may payment, when I'm Gino Pinsano, me am an two booby, Naniama, and Cotote, and from my sa, a befa, na yakun akoyenim. Now, Jane, some bebrain in the SCA, bebrain so many aba, none of me so the account yourself, Oyonko Dano da, as all Cotos, Abua, Esunia, was a Abua, so yes, so, and Gaza saw me so. Adasa de bia no ehunu sa atu bia eyosebo ene ye neje ebeto ye de a na afi aye mobo ne ye hwe osombu afo eno nti ne ye bokokom se na otu nsam wa ne ye bedi nkomo pa o ene ye di nkomo pa ye baba bebo ne ane ye kono ulama ke ne ko fie wo kotie ye de ne kosi ye ulama ke bebo ya mane ye wi a papa pambo the prophet the nations one ono so agina na fidi kese so akire adekoro pa ewom ene ono so abie ya ne go hunu ko akire adekoro pa ewom mama part prophetess part propheted Miss Ghana part awale so part me wale masoleba wono so abeka ne dia fa asem wono so yebeko na yakobo ene no ne mi ensane nsi na wa watime hunu se ensem akoso ensem asi na do de aba na afi yatimi akoakoye ne nti MCR mi kurom ni safo be makantanka ne azuka munkanguma na afi o man ni nyina ntie bi ne yankonkoye ne munkanguma no see na a festival no we wa it's in what two kwan kwagina home aba to oba ye behwe ne ye beye sana ne nana be fa akra ne ko ana so far I have an airport question no one Kumasi akra ya no fa ko so be fa tema kakra kwagina home ansa no akọ wa fa ho so no ga Kumasi no ntumi ko tumi ga ngoko me ne ho de me manko kas ma ase ye traso it's the second time so Momaya establishing the second Kumasi okoyi council house of chiefs headquarters for Ghana Legends. No, you've been going to Kumasi. Okay, good. The second time na you free you know the okai ni nipa kana letu ni say omna mehwe kofi no nipa no wa ko wu onkran no ti say the nim de betimi ayebim oho na me ba wasem so nipa na letu no say omna mehwe kofi no nipa no na oba no na eka lere na eka enye na eka na yo nipa no wa ko wo onkran it is say the na you nim de betimi ayebim and nipa ba ko pe no betumi atu ba ko pe oh baby ya no it make sure baby ya no e free ba
but all this while na auto pono no a obi baba wo pa chew enye de ne bae no on ka on hwe on frɛ now nana sumama hene so e ono no bae e be hwe kofi e be hu the real situation is it nana ba no de ne seven sa vortic abrochi de e mu for say sorry baby why is it something vodka yeah abrochi de ye each training and ja envelope and nana ka say enye domahene na asoma no no na aba ne ba na sabi ahindie no etise dua obia wo baby esi patriot ase na na esika oja no me boni dia abesu ntime mo omo de envelope ne be kire oba ne so onso no so ba sale de esi o ono na patriot ma ko fi ko you don't forget ono na titi oba na ma ko fi eba ho e ma refi. This is Nana no. Yes, Nana no obeshe kofi no. Oba fi o. But you find any ding angasa ni say. Suma. Yes, Suma Mahine. Like his real name we don't know. I don't know. Is it see say Ibrahim Mama Swabwai. So these are the two people. Amabwa. Okay, now let's come to Domahin. You also Domahin for phone and for your mother. Please ask me see. That's where the problem lies. They are talking me. Nipa obi kan frere if you Domahin fear Domahin here. Na except all for Kofi no. Kofi Alpha because mean say Asem me see so timi fa call. And why a voice message except a mistake. Look, can I do Kofi? Why? No, say that again, please. Or your voice note. The Mahine. Okay. That was the first time. No, can I do Kofi? To a banner or batcher, me I say, a chill on no yabutre, no fair man. A church and Simuchen. No, so I'm new Missa. Ah, right. I mean, sure. Me say Asem me serious early stages say me from na wan fa e bia you can see Yakob baby na udu fie na me fi say bia udu fie so wo frɛ me na wa okay ana ensem sisi enenso ebi asi pa Kofi ehun komo na etwa go no sabe yenu ya ne bele bi atwa mu no na angasa amle wo di ne dwuma denden so ne yare de ne ahye dem kakra ye hwese obenya na hoodene na asem basa nkofo di nkomo ntungumo didie na na ekoso yenu ya no YouTube for page ahun komo Saturday wi ama budog mu nyina cheche o ma de ne du la market so no na wo lase da bi me de na mnim sa asem no be batim Kofi fie ne na yere kwotena ase o maame update no one by one Kofi no a woko ye nanum de Kofi bu a ne aye nyina ye beka bi aya atoresem ye no kredi a yedika ye nyina ya tibi wose wo hena woto nsa frɛ no ansi ho ne kapre ne yere kura frɛ odidi na tem kosisi a chirim za asem ne ye kase ansa no hena yere pata se ye ne onim ne saa nti o momfa nche afi suma hena asem si ne so no so kokoduru ya woni odi ablofo nsa ne ye nombro no e de Kofi se na ne puru moja nyina wo nwensa moro na for this kakra kan ho na sika no de kan no se yi a kira ye besere ndi wo modini emeni bibi so eye wadi ntia de wo fie se betafra chewu carpenter ni kura waji usika na wo so wo bodan so ama wo ofiri so be hefo waji ni sika wo obeka so waji ni sika nti wonko ana abema na stop adwuma no mpo ye wo de na waji musika no na makope na yale hwe motu ana mo bi etesa ye ni nokore ye nto ne manto nche ne yankonko ye ngwagu ne aba no kwaku be dase ye nche tifo ne ahwefo I think say afi na dru nsama na pompo so na before ka sembe say onyonko da na oda pa edru me bi a ono de ebeka ne say wo hu de da nanim na ye no ma ya kai ogwedru me bi ono ma ya na nyankopon eno ma o ye no edoso bebre ti na dum ne bi sonso ana da nyame ase aka se nyansa asem ka nipa animonyam nyame na de ma nyame de sa no ma mi edum wa na wada onyankopon ase se o de adum the way asem ba
esi ka se nyame de saa adwen no ananim de ne ma wa no da nyame ase sorry on se agwabu ono mo a okọ school ne kosua nyansa obi ono mo a otifie eno sua free mpanifo bi ho ana osua free ne nipa bi ho ana ne pani bi ho obi so on so a ye wo ne beto asase so no no woni masam kangada eno de anyine ti asem ba se ba fie se ba krom se ba brono so se woni wokra na etimi twen emfa woni keto a woye na emfa wo pani a woye ko nyame de ade dum wa no de adum yemia be ma kofi wanwani kesi kofi tv sa na ebeka no obi etu na basane sre na we nipa bi ne se wutie emu nsem na sebe o de wan ko school ene de sebe onim de akura no asem we no ba bi be ne nwanwa kakra yenya ti o mamu ha yenim the way a ewiase si ko ene the way asem si free ba bi timi ba na ye babu sase wo a wutie ana wo a wo hweye se ekoto wa enke sei na wo beka che wo leader ana wanka sanka wo beka fa ho asam na da wana wo hwe tv ene na aye twapia eda obi a na obi a kan de ena no pani me hwelo na me hwe one tv bi mai bi 20 tikakaka asama wo kan na gwagu me to na mititi me ho azu agimi tikakaka je se asama wo kan asama person kire se kofi juma kofi ifese kofi adoma woni wona ne yire esika na mo penti no yesa oh come on oh mi di papa no wo yawo di sebe preduasa kofi menini da nima minim ne se minim tv so oye na kwakuma me mo ana nkomo ne nyede se di kofi agimi se program ko yesi ekoye na according to mom so ye man 150 million this will be an adwuma ko event ba ko 150 million na o head akọ yale akọ de ka se bre aye chese asema nipa ne kana ona mi busa se na tv so ba ye fo rebi aye fo edu me bi na se wo fo obi amana ba ye o program a woni ni be program edu me bi attest na re asamba na nipa na obeka ena akowie se ena wo ba tv so ana wo ba radio so na sebe wan kan kwase asem anka sebe gimi nsem a ontwende to bia peso ye ne de bata asem na nkasa da ho no enye na nipa bi re ne se otimi ko tv so eye otika kaka na otimi kase kofi ene na yiri sika na omo pe ntiti se moja obi ye tutu obo na ni ma moja ba anza na kofi enya sika koto nwane ye asemo ene sei me pesa mi busa sembi se nipa na no wo kasa se kofi ni ne yiri sika no mo pe no ntenenyan bia no ade kofi kase wo pra nti obi ehu se moja ana se kofi akosutuaji mi sa obi ehu onu ko ne hu ye ena kofi twa ntro se sabe sika na ede omo bebe abai edu ta mama adwuma yi in fact eya me nipa bi won so tv so na wo kasa bitimi ready za na utiti hu ana no pai man no ya de ama me ra ho kwagura ye no free won mo a utie kasa na me so la ko ho o ka asem bi se ko bi bai okay eye na do ma hene okay eye ne frɛ na de di ka ofrɛ na ya tibidi okay e de na beba se kwakuma frɛ kasa ba na me no ka ya wudidi matam okay edi asem na bae ye nti maame no na wodidi atem o chirima o se odi kan frɛ so mo antimi amfa na se wo frɛ kwakoi se me frɛ na se wo antimi amfa eya atem didi edi achirei na kofi e wife e frɛ no chiechire mu ansa na o ka se sorry minim sa na di nti na e se odi atem se first ni nti e ba san se asem asi wo ye kuru ye frɛ wo se ni nguase ye na mo pe on so ba de sa na be de kan ajo sa na ye chirim se yale na ba pressure definitely nya agro ni asem esi kuro mu ho anko ebotom di o
Kofi wanya nipa bi Asem Mpe Nipa woye botom de ana bibi ato no ni akase yenim no okay woye no obi anim se Kofi on wani ti asem yo ana na shefa okay shesna ro bebi afriba wotie Kofi asem a memidi ka tie na wo se wono kura na on tiapo na na hododo no ana ko baaye Kofi enti asese nyo no ana de ne peko yo dabi ye head that friend ana anokura no nanka eden antentam first ayi na ye no se wutie ya ana so mo de kosi ne yire so anyanya bia se wo pe de na ko baabi na wo kana se wo so mfi a asantimu no ye de fa na yire so oba de ne ko de message be preduasa ebi o de nsa fa ne tire na bi aja sebe o man dogi ba ko bia o de nya we Kofi ko obeko ene ma Kofi ko ye Kofi interface wuti a wo se baabi ne wo gina baabi no mo ka se amane na amane no mba ye no wo gina wo twa wo mu etu wo mra this side ne nipa na direct no a ko nipa na direct no na wuti ne kasa de ma ro mo se ye man nyina baabi na bi gina na ade wo de ne yenka eti de sa ayema ayi ahinsam anem ayi fancy politics system ba we anaye de wotan bi ba we we so na basa we so say na no kwa de nsem bi ametete se nyame betua ne ka na ono ani krom Yesu Kristo se me ba me die na me die anyeme ono ani krom na Yesu Kristo ka asem bi wo se dua mo no kwa na e da ewuwe na dua wuye ono akwa di krom no tie die sabe kromofobika ino mu nyina tie di obika sa asem we mu a e che Kofi duma Kofi nwamani a ya na eya me yese it is so pa se boni ba na brande waye ya wakonya mane ese na ye nipa bi de nipa bi nye nipa nipa bi ye nimpan nipa bi nye nipa ogwagu ade ade no waye na o yusu word bi o se me de seven previous me hu me de o so yusu word bi sa si etomre bi wa braboma sire twedi ampo so mamfona mabone bi mmo na mpa nchense enye nyina so na ma aye innovation otima hunu za ha sinto wa watimi aye na kwaku edume bi a Kofi asem we wa wote won yentie ne mfanhwe bibi se wono ma hwe gu a ya na na mpadu bo e bo nwimbo se eye o se ye do wononkofo se do asiye do ayonkofo do ba ko so se ni nsanre ni nsanre wono ani kuwa mu no ko yo enye kumase woko do ma nimpatemu nye Kofi na so le sesa ni fidie e ko ye odasani ene be fa Kofi ko ye hwamane a wakonya ya manfo bi president na tane ano woni ne ire na shada dia awurade na me se kwaku ya na me susu se nyankopo wo so pa na ka we dia to Kofi na na ede e wo wiase se obi a wutie mi bia na asem wo ya ba no hwe wo koda se onim de eda wani mu a ka wo kasa obedwena ondo ohuni de o ohuni de me de no ma e koso ne ade no na no me ka sa asem wo se Ghana ha bedum le bi wan hwe yi a ye ne ahiafo yi se mra de mi wo bi a na wo kɔ ho a se mra we na onko ti se wo kuno obekuno ti o de yi betu na se kwaku me se wo kuno eno ma bi ekoso Ghana no me se ya hwe ya ahiafo no ye na de chechire because I am uncertain ade asem na si enti na no me ka asem bi me se obi etuo na o de kire obi so na etuo ne fa nche ko be obi a eno no me pacho bi wo yo ana beg bi wo okay nipa na wo tutuo bo Kofi no ye mu sase eno wai ana wo twere obotan bi enti ono de emre enwe no okay ya mu je prem nipa ni na nipa bi chachire
keka ma kwa wani tika kaka ja se sika no pepe enti kofi se be mpre sa de odi to dwani die ana se de ne wo pe ye be gina kwanya wo so na mabo ye be kwa ba okay na kofi ire no ma me no ayade yo ba me bona ba so na kwa gudi enkomra na obi ka nipa bi o makeka nsem bi okay obi ka enkomra ene nsem ofi ha pa ye wie pe ye wuram ye papa opambo so de ne dia bahwim on de wa akire se eye plan eye nhyehyeye we nye kwa onso no pimpi se onim sa prophet ya ode akokoduro kasa nyame nya yi kire no kwa wonsuro nipa bi awasase so ndie de ono so de ne ba betwim na mabusa se mpache wo ye ni free dia na ye wa kurase no ye mobra se ne nyina ye nya mobra no ne yenim se panyini bia wo ye badwen ma na ofie na obi akokọ ba ebe wura ni fie o na nwi chechire ne nan a akokọ ne nya ne dia omfre akokọ no ofie ho but otimi frɛ ne mama na nte se momra munwanwu akokọ yi aso na mche wo bre ahoma chechire ne nan nwi etwa ne nan ebeti ne nan munya na monsa ne mame akokọ nso nya ne dia enya ne dia omfre akokọ ne man fie ho na mpo ne nyina achi no se sabita fracha ne ba no ye wuro so wo bobo watwi nani a ono ne ba na onye ebone bia no obi akokọ a wansan ne keke no otimi bo ne banim se etum se nyo na me se chi akoso nkuma nkokọ ye wa ba hai na sane no na nwi ni mame no ansa na akwa di su akwati akokọ na sane no how much money pa wo dini na wo ye program no wa baby na Ghana ntimi nka asem wi o kan ya ye no traba ayi we ye na we ye nti yentimi nse kire damfo nka nkire nse damfo agoro no ye mese no na emum we na ade sha agoro ni mu obeye de mabu ba abusa asa mese enka atete no panyini badem ba bia wo fie na se aboa bi obi aboa wura fie na ade akekere no a enye ne de ampo no hwesane no how much more wa wato nsa afere obi ye kwa ahoma no so ye kwa akoyanim aboa fo we na kan ye homa dumadi no ekọ tote ede maye me pacho top eye care clinic top eye care clinic for no omubo aduma wo wose se ba na ni yade nko ade a obi aso wontimi nsa etete wo pa de a omo san wo a mistake kese the top eye for some in country say omo pa wo chopi fu ani yade no bra beda wo na omo mo ama ne ma nkotote emfama wo wose Monday biara ekosi ni fiara no eye anopa no wotwe kei no omo wo ho omudi omuduma le pacho enkobo nonum kei na fe omo pon ndi anopa bia no wotwe eye 8 o'clock in the morning mabo omo mpa ya wi atenase ani yade bia because ani ni yoni paka ne a omo sa no watimi ako ani mpa wasi afi na numre nonum no mapon to amantem so a ometo omo saa na ne Sunday Saturday nso omo sa ba adwuma Saturday no omo ba no wotwe saa ani ompon no mienu 2 o'clock the Saturday na abenya daje aba ye weekend na no wasimu ntem no matima he na asomdue aba e pacho omo wo soame e no omo wo opposite in the room hotel e ho asoame ho no omo wo number ne gua fidie so a wutie radio no a sebeta frache untimi mfa no meboba ma eye 0552 292 274 0552 292 ene biem omsawo 0322 007546 0322 0075 46 ofroma ombejo sina niema akotote di amount 0322 007546 free top eye for na omumwa ma wani no so nte krogen ne hunu se wonso uweni da so afedie utimi hunu na niema enkonko na ni Dr. Dank se men kanche se for bibidu ayale no ebre bedano for bibi yade ne bra no mo bibiduro krogen na nsa wo yade no emfama Dr. Dank se kotwi ene wo
na doctor yi wa born home modern pa free so ko ni school 20 years ni obi na ya asabia so 14 years ni Dr. Dan say wo yam na ya na e woro so fibroid na etete wo mpacha awo ho na ya dia ma waist pain ya no wachiri nkase no wachiri bremo no be ma ntimi mo adwuma yie ene yade ahodo pia me ntimi mo dini osa nyina osa Dr. Asem Mpe Joseph number ne frɛ e ma nchiri mo achenwi number 0244 017 556 0244 017 556 no so 0266 593330 0266 593330 Fred Dr. Obejo so na niam akọ tote dia obo heba o me de preke se pada ne bae obo heba o de preke se pada no na sa de odin bites no o sa de ba adwa so a ebo adwuma pa o si wo ma sa wo chest wo te ya so mpagya ade moduru utiri pile ensisiasm so obi ana na ase atatai obo heba Asem Mpe Joseph brana kachi no no bedu no hospital wona amam abefo kwan so mo machine bi te se pen nya de hye wonsem se kriku na mo a me pacho fantri ni moja ne mu nyina na abo se yi wadwiri mu yade nyina no ha obia na niema ekotote pa do boy ba Asem Mpe tumika fo yale ne bra na o ma ayale hwe papa but boy ba number ne gu afidie ne so no afani nyina afre na niema enkotote emfa emma number ne 0257 472 506 0257 472 506 or 0249 761 508 0249 761 508 ofro bo heba obejo so na wakun akwanim pa tabita clinic se men kan cho se tutumi kabra Cindy's junction ho no mdi omuduma wo se bra massage mfita yi pa ombema obi afi yade bi atete obi omo wa na oduru omzo mbeboa no mayi wa firi nyale wanyina mu na nso aka se tabita na wo se nye no so wanko omo ho a e wayira tabita fo bo adwuma pa wo number ye 0202 347 647 0202 347 647 0202 347 647 ofra tabita fo ombejo so na omamo amu amawo akun anim tabita fo no omo bo adwuma pa omo bo adwuma enche ne ne kitima akwakotetu ngomo anse edika kana asem kitima beduru ene be kwakotetu go nti de jemere na twen na ne kitima be kwakodi ngomo na wadote ne ma na otima akoto ano na ne akotote e de amount akato se bu akwa na odi nduma nche ono abeto na num tu no acheche ne ma ni so na watu se de nyina anim kofi adoma nwanwani ne ye ne ya sese ne yade ne nyina kosi wodoma abradoma hene edi na fahye sese doma eja ye be so doma eja no eno ane kofa wo ye ne kase e baaye ne no na Ebenezer adakwa yi adom ye frɛ no opambo prophet 1 ono so ababa ka bi se asem bi azi mfidie musidi na azie omse papa na watwi ikofi adom ye nyina ye nim na obɔ adwuma mu oman ni nyina no obi di tuo agu na ni so se twisa eno na opambo se ehene ha wana yesa yankoni ngodi papa opambo mra na ne ma nkotote mfama ye ntie mra na wana fen man ye tu ade ne ball because one ball pa me to because I am in one side here to cost now she better than you. If I know about that, say will be a bravo, say will be a bravo just like that. I put them some sir. Yes, I mean, what one it is. Yet two should be pending to the Nadia Sana. About the side, I put them some say, I put them some say. And what be a branch here? What said that? You put it over the city papa. One to a cocoa, one to a Betty, one to a mama, and Nicosia. There, papa. Radio for Nepes, I'll be from the Yamuja of the farm and Coban toss on the door. And also, do how near my neighbor Breba. Also, Samba Misha that can be. The committee mood, yet, Sabia, and you painting on now. Adia was on the first row. What the red and Nicosia, one pound and cocoa, the Nicosia, or Kaisa. What trouble that's so be a papa? But then what Jimmy or what told them what Jimmy too much? What Jimmy too much? I buy a chin and I saw it. On a more. Said the 18 on a more. On a more said the 18. On a one said the 20. Why? Don't know what you will say, because the people because of the idea. Who say will be a brother and you was already waiting. So I said, once about to be an apostle. And look what's on the map on saying, and about this or Ghana.
se eche no sa brante no ku kotokoni nso ma chena nso mo nche Olifa no mu hu no nche sa di enti up to date wa ya won akwala obiane empanifo ni bi na hye we mu nyina se sabi kofi ko program yi when program on kai ana ma invite na madam o timi baby wa hene na wo frɛ ayede no nya ne number onim number ayede no frɛ police must arrest that thief that king one ma frɛ no yenti no ba program waso na wo frɛ no when the car frɛ no then say yewura to ma hina nka frɛ no yenti na wo frɛ no na ayede nso na oba obebra nse bi onu ma to o se kwashin bam se kwashin bam ma no yi ano na di ma ne mu akofie uni ma o se o twa ne yewi okay ensem bi o se kwashin bam ya papa pambo na mote nka the prophet one the nations prophet me am Wofa ase no o yada me se na me so me yada ne pa o pambo woni so futi sam na numere obi abona beti am o de ato a wo sere the nations anchor and also the nation's prophet ntino emodu yeshia na nkomo no ayede prophet akire na adwene a wo kan kuzi se ne ba ne se kura ne nipa kro up to ne Ghana otu ne kura wo bi wato aba obi police ntimi hwehwe se nipa we hu no ohene kura wo ba nim akura na odi nanim otutu yenti hwan na ne ba no enti yentimi nka ho asem ye kwa be be se sisu kitu abi na afi ye de yente ho aba na before se ye be sisu no na yakwa ye de nte ho aba no ye ne kitima beko akotwetwe nkoma Dr. Kitima Kitima osi Kitima Herbal Center Kitima wo bo adwuma pa obani pampa cho me ma wajo bibia boko de nko po adumo obani pa cho mia wa de me so ba cho se wa mia wa ka ye mia so ano no yesi edagini dia yankunko yanim pa Kitima na otwi dia na ekoso wa kache o Kitima dia ya nya bompa ya wie na akache obi ase ye na ye de infection ana se Kitima Herbal Powder aba entu infection ase a obi anim Kitima Herbal Center yankwa ne aba ya be kache obi ase ye betima ma oduro ama infection muwa no ana HIV muwa no ana se yare bia ye muwa bia wo mu bia no ono pada ya ni nyina bewu afi video ama ho ato ama wo ni pedua na bra wo te ase wo ngue onya bibi bia te Kitima Herbal Center Kitima Herbal Center ya di nua bi te se pinyire kankwa ne akadumu na dia yesa enrowi enti no ma woduro no no ano hia nkasa ya menyine se obi aba beto duro ni bia mana aka ho asem because aduro no se adura mana no nyina ma se amanfo boje so pa se omun kai se sa yale we ho aduro betima baba enti na Kitima Herbal Center kwa na ekbe ka chiro se sa infection yale ho aduro bi ni Ghana ha ana se bi brim ba bia nya se bia edwa ye no mu na aka chiro obi bia sa yale wo so bia no o tu dimachinya opa kwotira kwa lobu ana se konfanochi ni emfa ho nyina ma se ko wo pane no so ho beto wa anko enya de bi se be ko because ya ka chiro se eyemua ana ye sa de no enti Kitima Herbal Center ya ka chiro se ye di sa yale wo ni ti no akura bi wa be wo no na obo so ye oba infection egu no obo se na se ebo nka ration bi gu no obo so opia onu nko a okwa wale na emwa no na so oni be ma bi anya dai enhia da ya ka chiro se ye obe ma bi nso ha enam infection no ne ma me ne papa de wo ni nti no onu so ne be ma epie ba ye no se wo hu a entimi nwura oba ho ma ne yi ma ka chiro se ne yi se wo wu oba bi na so o ye be ma na wo no na hu se ne be ma ekitu abi ntimi nyini da infection no na dia wo no tutu America bra Kitima Herbal Center na dia ne be ma nso so kakra no ma ka chiro se onu so aye low strength count onu so ntimi anyin se na dia otimi nyin se no so no obati aye se ensuo ba ana abosomo ba obehu obi se chete ensem bebre je otimi so efa ye fro na ofom camera no de yemu amfom yenti no ono so ye wo no ba asase so amese otwo motan obewu enkyekye we nya Kitima Herbal Center onya no ba bia eti na me ka kire se sa aboy emre bia me ba me ka kire se sa infection we otimi sane ekọ na ase
no ko show na ase no tungo suegu a me pa cho na ase be yedufu ahwe ampaboa che okra be woro o pa ase ma make fa chiri wi ase baby a so obe kwa ma yetima yi sa ampaboa na firu na mu a na obe ma ho aye hyehyehye wanwe a be kira ko baby a yenko obe ko atifie ane atoye me si sa aduro no sa nka da aje so oba kitima heba center kitima heba center ye number no ye 0246 91 47 17 ay 0539 70 68 kitima heba center ya ka chiro se sa ya lewe no anu odinti no se aboa no nkakra kra ro timi wura wo ye ma ana se o oksebi ana yale bia na aboy ko kan ho a yale na koye kronko wo be ko because aboa ne ya aboa nti no wo ko ka yale no ho a se wo nya adura be kuma aboa na fi wa yale no so ase bia etini ya ka tro se wo ti wona se wo hu se ukidi nwa kan sa infection enti sa aboa no mre bia me ka tro ense na wo be ko ye ma wo se o sa no wo ye ma doctor be ka tro se wasidi no na asogu ye mama ye matre okay yanso na ye mwana obedu kidi doctor be ka cho so kidi yanso na ye infection mwana na wo ya gifu okura na se wonya kidi no fufuro de be hyewa me se doctor no amono no hyewo obe madada na hyewo no de mono na kan because when say mwana na edi kidi no omudi wi ambasa abad fufuro no okay sakidi sa infection so oye kakra no so wo say be wura utirimu dia ana na di na ayo edue because ye be ka chiro say obeko hospital na ye be ka chiro say wonya dracoma okay aboa no timi ko tra utiri mu wo adwe sei sama di ka chiro mo say ye wo president bi oba wi ase o de ne sikra kanya enipa na moda okay then so amrofo ko hwe sa president no na syphilis mu wana na ama ne tiri no aboda okay ona na ama na adwe aboda mu na so mo fo ntime nyi ya de na mfi o akopem say ene amake no ka say eti me ka chiro brain nya say brain doctor na na organ na ade anka kiti matu ase kura me pa chawo me ntime nchire say Ghana adwuma de say obi ni wan da wuro na yebo nya ba bia na betima ko na obi atonka o de ase eti me siraw tutu amerika bra kitima na ye ka ho asem no nya say edwa ye num wo hwe wo ma yale na teti wo mu a enya asem ketwa o de ase enti yale we no yale a teti wa anu o tina nkasa na me sisi aboa no ko wura wutirim na se odi wonya o timi mansuo be gina wutirim okay enoma ahodo be pre na aboa timi ye de ama mema bebre mema ye nketwa be ma bebre ewu obi ebucha kitima heba yese me no oduro no me be ma solid aso na etima peja okay what you say eno na wan hwe ya me ka cho se so be ma no efon ye ketwa bi obi be ka cho se bla no mfa aduro bi mfa ho na be ye panyini ana se be ye kese abra ya le no wo mu no etumi nsida aji sa wono no aduro no ma mo ni nyina wu obi no aduro na aduro no se father na ka wano a say HIV say syphilis obo se mo ne pre wo hwidie no gidigidi me ba si akrobi afre me pato hu sa na ma o yam hyehyeo because abo bi no wono ma wo de duro kana owu wo hwidie no ma obetima da hodin ye ka ne sa na mfa hye adwuma nkwa na ye ya ka cho se sa infection HIV anasa hepatitis die opa obetima ba betonchia yale a ye mfa ye sanka abra entimi ensa ya di ensa kape ese unya ya bisa entimi sraw ebia na ati wo bo se wo fon maka jo se enyale no nya ni nyina so na akọ doctor hunu ya wo yale bi ti se o di se yale bi ti se yi american hepatitis ya american entimi ma wo fon wo ti wona wo fon wo de e ko na wo fon ta so na infection so so ma wo fon etimi ma wo so ti a wontimi hu de ekoso ipa cha oni nyina oba kitima heba center doctor na se no eba widiem na woni ma omega ze sachi wo wa hwe a oba nanti yakoba bi se bia eno ma bi na si wa blabo okay na nti sa wow o di ase enti na me ka tro se mo ye be sensia na mo wo na o yire na o ma betima ba se HIV betima chew but wo be ko na o yire na o ma ne bi wa hwe a sa adwene asemu ye be kire wa adwene oba ko nanti na so ye wo blood group bu yo a etimi yesa o moja no etimi bata e ma ne boa etimi sew tutu america na bra kitima heba center maka tro se yale bi ti se ewa obo so obi se me bo wa na moja eba me bo secret cells obi se media ye ahututu ti se secret cells ya making
obi nso so de cancer me so say yale ahodo we nyina to America fabra kitima heba center okay na oba obo nsampa aduro no wo enti me srew your number no na sade to dwa ya number your number no 0246 91 47 17 0539 70 68 na ye de ka se ko we me ka chi se me srew se stroke na achew ana se sugar na ha wo me pa cho blackity ma heba center because my catch was a stroke no obeko ayare fe no ya sade wa betre fie nipa no bebre wo ho no ma obeba wo se me stroke no achi me be mfie duni na so ma nantia amoame wo se na apoapo no na wo nanso na wo ntime muamoa no me pa cho oba ye be mo odura ma na wurawura wo ntime no wo widie no ma wo musampa wo ho na mba bia tima ye kama ama wo so watima ye de akwakobo bra se ya wo nye abusuya onkoda abusuya so se yesu ga so amaka so se wo duro bi ho se wo ti se ana bi won te kura na se wo ti se ye de wo yonko beto ka mu pe se yi ba ko pe se na fatu na nim eno ano o ja se nipa no ho ato no eti mi se sugar na ha wo dia tutu America bra kitima heba santa ya ka so se kidi de obu sa so mpa ha no mo ma be ka ho ato se kidi pa so na ha wa mesiraw bra and your duro amani nyina yale bi okra na wo ba ebetimi de tamna to so aso ebe na ma eti mesiraw se o ye be ma eye ma nti na me bo ho bebre no o ye be ma na o be ma sam nyen me pa chaw e mo bi megira kan so se be ma umu ya be ma mu yo e me ma umu ya mo ma bu o Ghana ha no ano tene ano hye o ja se e me ma umu ya mo me ma afufu aye nketua o mo ya ho hwe nye no Brakiti ma heba center na wo ba se tie bia no obe ma na betima sole na wo so timi dia yede adi abodu ma wo yo ba nso so a saa nso na wo ba no enam se de infection na immunity no wakwakwa wale ana se wo pe eji nso obi aba ho na wasa be pa che wan hwe be yiwa wo de akura firi yam because it's infection no the one be nso a wo infection to America se wo ma wo franco pe nyin se Brakiti ma heba center ye nyi saa infection nso so ata na nyin se no kra wakope so you know so cancel so mo obi na ada obi ba no obi aginsika 150 million o di free abra say na mo da won video no da mo an wo video no be da na low so cancel e pa to Brakiti ma heba center na yanku to ni pa se mo anu wudi esan eni wudi esi a yetimi ma oduro ma mo anu wu free wo video no abra wo ni pa da se ni no wo ti ase wo nya no ba bia ade se de yankopon de ache yi ete mesiro your number no 0246 91 47 17 0539 70 68 yawo kumase ebuakwa kumase matadisi wono kumase ebuakwa matadisi ye chire wa ona wo hwe kitima heba center onsa be kan doctor na wotene ka we ni doctor panyino da kitima heba center ano doctor say kumase ebuakwa matadisi chire wa unya duro na obusa suko no makura so hwe doctor kitima ombe chire ana ofa le number na wo fra upusu ahoma na abetene nka na watimi ako wanim ma yenkoko buta so de mra si ye ba nkomo da achiri na afi yakon akoyanim yenkomra sisi a oto ase ka wo se dwe wo srem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na no me bisa kwa so kwa brochu Kwaku afei na me beko me nkata krani eh ani me ma connection man for den ko fo sika adwane ne wonya otu adidi musa no oh
Express Group adornmenti akwentu ayefo opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind to say Canada, US, Australia, UK, any Germany say a tour na say visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, any Germany mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule by roundabout Hwa. Akanso Omo Carnation First Light. Tama Omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Ronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Characters Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10k Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Asem aba asem asifie ha papa arehu etomre bi na timi koba na all of a sudden bibisa etowa ya na arehu pa na producers mu hunu ne amoye ewoi na ye nyina ye mpem ko ye ni kofi adoma ngwani ono an topic isu ne wo enchi be bi lines na to na so atima boy wuram na afi yetimi akon akoye nim ye nko ne nsenti opambo bi na afi yo ho ne family sisi an ye nto adwumade nso ye nti opambo mra sisi ti papa opambo Sabe no quality ye tu sheni peni to ade na dia sana oboto dia san abiakete abodam semsei ana oben abrante no o sheda dia dia poni o seni papa bokwa wan to aba no kokoso wan to aba na bati wan to no maso na nikosia ya ye papa enokre radio for na peza obi from na ade ya mo hweye me kwa ba no toso no do anu so di wa ne ma ne bebreba o se na samba me hya dan kan bi the committee mo di anti asabi asa nipa gina na ade a wo so de hwesro no wo de hwe na nikosia so an fa hwe ne kokoso hwe bia na nikosia so o twan sa wo to ba na se obi abra bakwa Fred and go Jimmy okwa no to de no Jimmy too much abaya chena na so oi onamo se di anti na onamo onamo se di anti onamo no se di anti ya hwan yo no de wati ewu se wo ka se di pegu asan e bi ka so obi ade ewu wo se wo bi abra ba na ni ko se wo hura de bi wati na wu so tia se once about to ade na apostle enu kwa so na mabonten so o che ho ahun kana e wo se che no
Sabrante no ku kotokoni so ma chena so mo nche. Odi fa no omu hu. Omu hu no nche. Mpacha. Sa dienti. Up to date. Wa ya won akwala. Obiane. Empanifo ni bi na hye we mu nyina se. Sabi kofi ko program yi. When program on cry. Ana ma invite na madam. Otini baby. Wa hene na wo frɛ no. Wa hene na wo frɛ. Ayede no nya de number. Onim number. Ayede no frɛ. Police must arrest that thief, that king. One am wo frɛ no. Yenti no ba program. Was on na wo frɛ no. When the car say frɛ no. Then say you bra, no my na nkasa frɛ no. Yenti na wo frɛ no. Na ayede so na obe bra. Say you on ma so for say question bam. Say question bam man we ya no. We ya no na di man ya mo akofie. We ni ma so twa ne ye. I don't want to friend man you to the ball. Okay. Opambo gramamra won some two things amamra ho. On so bie key ba kwa o kire say incident dey timisi esi nipa no ye sa na wo he. Na di enti na sa nipa kro aban timi nso no musa ntin mopo ene training kro ko ya e otutu e de to ye kon ena eto abratuo warning show today every day ko wiem na wo didi wo hinani mu every day ko wiem na nteta be gunkofo apampam na de otim de to kon initially why ni say second time ko say ya bia ye ko fa obi be gina ye no a nti wo de ohun sem panimfo bi hyehye ase omna zamwa kwa kuwe de enko jani eboa papa opambo me anua me nua pani so nse me ne free ko ba ko yes santi ache me de shape wakasa me be obi ana nana opambo e chiao prophet one edu me bi ho a ya na obi ntenase but esi etenase hwe kofi asem yon obi obeti bia no me se wo de ma akwala akura na obeti ma jege obebu a minim de ntia nipa bi afa asem we edi kofi ne yiratam wo nipa kura wo yesa ne bi kura na na to wanka wonya wo ba wo yire badwane agyaw unni sa yire ni bi ezo obi gina ba bi edi wo ba no atem wo so tifie wo yire mu wo hweme me no mu amudi kofi atem kwa kuma nyina nkasa se first day na dia asemi bae man nkasa asem we se prophet ni panda wo tu etuo no wo yi prophet kokudida so kan ene na ye adwuma yi abam me da se prophet one so dia to so ni pa no we kofi ono na so ko wo de enfa na sa ti o ono na sori no se sa na no ma se ni kuro mo hene edi afahye okay ene enfa na se ono aya mfre no okwa akosom me na na free asta edu mrebi ne se edu dabone a bitimi ko ho o so mo ne de o ba me asom se na na ba me asom because edu mrebi ho na ye nim de enti a ye pempanifo kasa kire ye e wo no ma bi ho ye ni obi anu yi ne to twene me life me nyi obi anto twene no na bo obi ena kofi akọ ya mfre no ena turenche me akọ akoto no enti sa akra na ko bola so ma sabe aboaten akoka no ye hwani manu ya nsman so nko ndi emfa duro nta ya fa duro nta o ka se bi na emede ye nya sa de bi ya ye bi pen dume bi a manwi o mo de bo mo tire timi chechira akoko bi timi twa bi na kra unwa na 7 program ho mete o timi chechira akoko na akoyi atete ni apaso na se bread ebi kwa obeyi na pamoja o wotimanko ade kwa kuna na do man hene na busuafo ne nkrofo ma anya ade o man try no kwa ba akopɛ pa sese na ye hu ne yete no de yete ne senke yente de a kase mo nke be kan salage ba nipa na kase do de ne kama no ene yi na no dompe according to kofi no onso na koye ye bibi man ye fe yete yi na no me kase mo me se kata chobe ma wuye emnante he ye bo afeli owu ye papa ine 190 stations bebre oba Sompa ye ni nyina ne baaye ena 1 year kra anu no wonche no asaje ne contract fee saa
anko de adwuma ne ka edika ene wawuo o ma forget this can nyina enti ka be first and confirm esa ko ye sa am na me ma ha me te ba bi am say TV o mani atu she platform ye bon aso come up correct one pa ma hu say ye kaya better first and in afina m ko do gra say me ye adwuma no mawuo na seven predressa ye chiri koko edi ne ba oba ne de ne de anya ade e ko so ni ade ye busa kromu afo mpanimfo satan sana dampa na wo so se dampa na anu ya no na anu ya no okro IGP wa ba fufuro yi asem we kwakwa we kra na nya IGP adwuma ni nsi anamu na wo doma me kire se ayi ye friend say me kire se police command mo kwakwa na adwuma na say me se etuo ye nyina no sebe me madi wo hene nim kwete minimbo bibia minimi ye wo hene ko etuo na man to be pay ba wo mo me abrafo no kwaku yentu tuo se ye tuduro se tupa o yentu fan engage di pa adom wo de tuo kon wa to se ade asem na sie star ben gwa it is obi je o kase ye planting na mo ye ya o deserve so ka masa branch ye ni kofi nwani kofi TV wo ba wi ase na nsan grofo bi sa akotetere kwa akotutwa na sekai kofi se wote ya kwagu eno nya kwan yi na nyankopon eyi ni free afedi won ko ni krom na ni krom hene di afahye na won ko bia wode nani na koye afedi wo ba nani mpramoja edi asem masi na mafo bi tete TV so mafo bi tete TV so edi wona na ilatem edi anwa ye kofi de na kofi aye dia pot woni ben wa ye be pa sem adan edi do pambo kan esa na kwan nam okay nipa na wo tutu no owoyi na no abrantie ya wo sekan eje won sekan ko ye friend say ayi the friend de o ekuni kotokoni ayi pole na no me hwe na ibi nenna ya to so kama na no ya o ya ma afia ma o ya to na so kama opim so setu wo se akodai sebe kotoko eye nyina ye dia na me dano iti sakurei se kotoko nti ni ya wona sekanya me ye de se me de fata de ahye ne bonyam wo ka so wo hwe obi ba nkura ama na wie university aserketwa esuna na be ye so ampa na na do mahen ni ani ne sa no ye de metre ni obi atam ne mo ni ani ne sa no de ekoi sa na tie ni de ehu dia me ka che ni pray adwani ba ko futu na do mahen ni mpanifo entwa ye wa wo de hye sa saboi kofi ba ha ana opim so setu ebodwa ana we kosi ya kenim de domafo bi beka kenim do mo beka ani azagulo because we do ma de hye etikani pe bi tagi krapo se ebeka se oya do ma de hye nti ana oba ya to tuo we de mo amode hye o na kwaku ye kase nso no kofi na bushafo we obekom na bia sebe emu aduma sebe omuko edwabo ti asem yo omuko edwabo adia klotwa mansa ye no edwabo ya sibia ni wa efata otwe janka koka ya pa na pampa ebini kofi krofo kwa wodoma hokwa na edie na wo koka wo kodoma ifi akoka de ayire wo mu kwa na afa edika fa afon wo di atamu achiri ansa na ye chemo cha ansa na wo ba ho so hwe do nyonko ba wo ye ni yiri wo so wo da wo na kofi ni na na oba na dabi okay no nyonko wo yo tika kaka TV bi so ka se sika na omo pe koguna me nani amte ye kura de ebununi ye kofi na do mafo ni bi na sema wo kan se opa ma me fa camera ne nko kofi papa fie ne ko be bia ne papa te o ka ma no kola waje so enu ntini bra wa bra na esidi e ho kwa unim obi abuzu unim reason dia o se mo mo kan ka unim se de o motie se kwakoi no na mani paka se ye bo apayo obi aba wa program as wa bra se de o tie so wo ye so wonye enye no ne ye ka sesi a wa bra e de ne ye because ngo mpra ntiga bia wa party ada munim ka betwa aba ade aba ye de etina na do mahin peso o kire se nipa omko ye edi tuo hihye omo nsam no onim san krofo no
With the fashion and when you are now when you want to see it, Nana, what that room, it won't take. Kofi when he sabin prejudice, or di Nankanipa will grow boja, Nessa this year way, or more, Casho and Munyam. Your footballers will be what? Sabin prejudice, Nikrum, Anna, your friend Nakola Black Star. And your hand or any chromo from penny for a whole magician of Bob Black Star. Okay, they say. No one is such a person way. No one your program. No one friending po. No one better at one jump betona. Moteto. What could be that young Kunko Nimna into me in Major Bakokora. Make question about what is here Musa Domain and say a casa he be mood. Oh, a titri for Ukura, a scafu Ukura, stars a Ukura, and a man he be empire be acted. It is a titri case, yes, a PF from Mupra. Namunti min carry dia, any empacho power penny or assassin and so on. Our munina bomb jichibeca nano, or Mupreni and a mobile now be two. Sad shiver yana could not come as a old bar, yano ma be two a goose or no, my yaman a yap or no. Say no more fancy now, and your nankas are put near the nobedenia. Your swan will be money swa, and game one in no. Do more bodges on one etimen for some two more so nya on a timademo. Sanity, China, or Matimu or don't be become one air dorsal. Is a coffin where Jaya won him, Nema, because I own him, Nayere because I own him, so no because I own him. It is a woman in every room was any Jaya, the bed what you know. They will not come again. The China won't mean will be nepe. This year, Beauty Crobby, as I would do, and I am me and foul. Now, I am no be banner swam up a camuno. And you will be bow. As I ban some turn now any year, there's some bad rubber mass or your. And don't maybe to dear cheering in any young former. Yeah, kwaba agrada anso adi nkomoni bi pa ediaba di agrada adi anso ba be wom Osborg enterprise Osborg for some country say ba no TV ene eniema keka ho sa wo dem de a Osborg me pa cho omukra omniema no home use from Abroche Street Osborg for na hu omo sa no TV ni home use Abroche Street hotel de every year bi omu yi na omoje omo no sa na omoto omniema aka to say hotel TV nso emre I say bodano say o meka no bi okro no so na esi no da o mfa TV ho kra na ade ache entini mpacho kokoto bi papa pa o number no 0242 026 375 0242 026 375 sanso no mo 0277 788 845 0277 788 845 and on 0244 363 663 0244 363 663 Osborg no omo bo adwuma tan kone ko yi TV papa fa ko bo dem na dem onye fe dem onye hwam dem onye akono bia de no an crop de no an bia eno an crop eno an bia asofo sensanye nso sofo panyini na yi na asen crop ne serve ne kese eno so nche se yi na me me ka kire wo se crop no ntimi nyini mfirim aye no ho ye kan se ohinta bi agiri aha wasa ye no kokromoti ye nsa no ho mopo sa crop na hu no ne sa no ntuba ko sofo yi ase bi wo ho ubeko malama yi ase bi wo ho ubeko obi awedi ase bi wo ho enimu bia enso ani di bia de eno ane crop etim fifire sa na obobia bozo age so agu mu na so aye fine eno na ne apese o ka bi abeka na niema akọ na nimpa togwe atnase na onze togwe board nkomo ba ndima togwe nkasa sisi a agara da abeka se yenti kitu em niemfa togwe nwuram ko togwe ne nkomo edapono so no e say oh yes ya available ansan ya de togwe awuram mame agara da se kofi adoma wanwani asem no ha ne kakra waka bi yenti ne waka kitu abi mara sisi yankomra tensu anuanom nipa bebre na eka ensem efa ho evangelist mama part nso aba ho nti anuanom mienti ensem a ono so wo ka ekere kofi adoma message a nyame nsura mu nyina nyame egu wani mu ase to the high authority bible say ewiase wani ayo kania na so wo wiase na wo adwempone se nipa nim guase e na wo de wo pa ewiase bedane mfum e wa bra wo muye ade papa ma e ma kofi adoma meka e me president. But I have dashed you dollars before. 2019, who by the TV station the who bra mapo, who a diamasi, a brosaya masi, a TV station.
ana sabre kwa no ti be dia na oye djuma wo TV station wa na oye djuma no mpo no na me build dia nyame afa build TV station afa kola more than 100 bad person omo community o matena se mu hodu on na wo bi ono no je me hu pa ko meeting publishing me eri mu guase woni ba ko MCA for tem nka mu hodu on ye nkomra sesi a me bu fuba eze nkomo ne moa togu aba o me kire yakwan na ye bu nto ye yemu yansa na yakotie sa asemi kwa asemi no se de ye hye abufu ba ne se de ye bobo no anwa emmoa de ye kone ne togwe ahaban keke azibiri bozonkaru kagoka akwakotwetwe nkomo papa we osi ye friend togwe ahaban keke azibiribo zonkaru kagoka kagoga no te ase trader bi ewa pa ni togwe no ni nhira wode namu enura wone ho tumi a wodi kura no obeso wo chese ewa papa enia no bi kire urade mere odi amana so nyesa da biarada obekoso abo manfo obekoso abo manfo pa na yakun akoyanim togwe mpacho bibia boko de yo penekasi pacho mo hotise urade adama yo edamwase eni adwumapa mu aye amagana mechia etefo ni na eni ahwefo ni na se nananomu a omo akomase nananomu nsusu a omo oti ho Ghana a mutantie yeda obi ase se tambia no na yansa de ewo mu a na yi kakra pa ade aba nti wo a wo bi no na wo besa hwea kakra sanete na chese tambia no na yekoy kakra ade bobra e wasase weso na chiatifo ni na be chiefo josefo awia se anyama bi wo ha eya na metaka se wo ha man ka se dise bibi ene betumi ade ababetu asana betumi atu video we a oyiye na sa kofi a okọ party bi afache no ena yesutu nani na etu ko kan ne no tambia no na meta kan bibi se uye anepa na sade ache na ade ensan ya man kasa no ano enwi bibia betimasi bibia betumi ase ntino sebi awiyase anepa pi ewo ha omutumi ni mu se ade ache ntino no ahodi wadidi me wosika me wo bibia to me ye etumisi nibo bibia betumi ye ase so ati de bika isan se awiyase ye hia protection ubenya apeni bi ti se to bi ameke na ye betumi adiweti protect you se we kofi no ade a ekoto no ewo ho no anka ye protect no anka sada no aka onko bibi beshi to me kura me kan se nke bia woni mumu bi nanam ene ya protect na anka ba so obeto na kana de free to form wosin trans fa na sinachi yes se ade ba ko a ewo mu ni se sa ade no se de me protection no se de to me ya adwuma no se eye bibi na sa bibi no betumi ahia ebia na sa peni bi be frɛ no na oni no be hyɛ dan na awu be bonko na etuo no akoso wa pa jo omu ne na dodge sa time na dodge so woti sebi amu atia wi ase na mu fa bibi ase eye simple awi ase de eye simple sa ti me set for ni na say wo sika wo bibia no ewo mu se wo sika wo bibia so no bibia betumi ade ase ntino se wo to mi ba na se ye check wo shebre na ye hu ade a wo wenimu a betumi aba beto wa enu na betumi ahu se de betumi adodge no so ati de meka nti sanete nti friend say dana okoye na sa sebi yekoyi etuo na tuo no koka nene no se ye no kwa na wo party nipa ne dos se nipa dos na enti na no kwa na etuo betumi aka ne ti me sete for ni na Ghana me sremo me pa mo chobebre eye denya obi esikania obi betumi aye
ahwane ewo fie okay nti awuase de yakopon oye bibia tutu okay mienu nti mesreti for na sebi yen cheki ya setramo afibia no yen cheki ya setramo 6 months bia no yen cheki ya setramo sebi ye koto ampaboa anase ebekọ akọhye ebekọ akọpamu atade bia telephone to be susu ye ho no okay sana nkan ye betumi ye no anytime okay because anipa ohwehwe anipa akono anytime okay me to be ha mekeke amewa hai me jai me hu na me be kwa kanse yakupon wo ho me twen kura se yakupon wo ho de me twen kura na ye ready me akasa de ma protect bibi left to right it's time na wo akasa wo yi bibi se okay wo betum enya de wo betum ye emma wo diri mu kura yes so ati me kan woni born na ma na ye masho a friend say last week no say me ba last week yeah yes nti me call year bi okay ewo a friend say Cote d'Ivoire okay nti Cote d'Ivoire no so no ho no so no matra ho omunnimu mi ewo area ho be bia okay party national na year national na onkrofo aplane say okay umbetumi ya dey you everywhere oh say akujana omudi mami kura na akujana omo aseti akujana okay so ati mi kan timi me owura kwa na ma ho say okay akujana omo aseti no na me pia sa akujana na me pia kochi na me fa second one no di ba na me transfer apeni say akujana we na wo am say no it's okay ti be sorry na bia wo so no ti say sa because me wura no na me hu anyama na mfonyini na twa kire yes so tena so emoa eboa nti kakra no wo be ka se mesisi eye me ya mesisi be ya me no no to so sa no me betumi awu me wu achina me togo ha make keke no kache na che se na de togo na nka wo mo ho ban dada nka wo de ade ye wo o se wo mo ho ban dada nka wo de ade ye wo wo kokra no na mo be sere o se de yanya no se de yanya no ntino eye okay nti mesreti for ni nti sa photo na me hu ye no na me yi ade nkomo wi aba togo mi am wo kwahye bia me se da me hie obia na ne de nyame ada ma me ne wadi ahia mu yi ye wonkofo bi wo wiase a bo nse nipa no ne nan all of a sudden yade aba wono a wonim so okobo wono wonim so otia akase so be nan ne ye ne ya okọ hospital doctor betwa scan ne ade biara wo hu wi wom obi si miti ne pai me okọ hospital ye tonuro enko ye twa scan na ye hunu ne ewom sa nkofo yi a wo mo asonku bi de mom na de yakura ne mane basa awuyasia ye woyi sebi anipa ubetumi akobush okay ena bibi betumi asi ena ubetumi ada ewo bush kura okay ena ewo no susu wo bush ho okay so ati de mika nti baby a wuda kura no ye fa se ewo betumi awo wo chen aboabo ne wo ho yes na utumi hu usu ubetumi ada ho okay nti ewo no susu no sebi wo akasa na ukoda ho no adriboni bia endi wechi okay ni utrim eni witrim awo no susu no eni adriboni bia dia oni no betumi ede ada na ade betumi ede action isa se awuya se ni na no o se ade ache na ade asa se dia awuya se te no yakupon na oboye no akasa de haye okay so ati de miko ohun oba bebre a ohun omu amunam sa wakasa oba onya be 15 years anase 18 years ya na se odresi na se onamwa wapagu se ni humbe ye fe okay kono edu be 20 years 22 years 23 years na ye fe musu nebom sa oba no na bema bia ni pa bema oba no betunya so mu se we ene pese be wale okay eya di na chese bibi boni bi e wo chiri odi oba no chi so ati de mika nti hospital no susu a wo su kan no susu no ade a etumi tu anipa e wo sase so no be pre ho a enye kwa okay nti wo be ko hospital na se bibi bi wo chi a etu na wo be kokoto bibi a wo be kokoye o enya adwuma enfa ache wa pamo ade kro no ansa yes this upamu saade no on say
tamuna ye de ye media penifo no tia a mo pese be kɔ busu a ye kɔ na ye kɔ hia nsuo sɛ okay ye betumi anu mo nsuo na o sɛ ye tumi yi sa pani ade ye se asana etumi no sana we ase ye de etie nti uye anipa nipa pi e wasase we so a even bema uye bema na sɛ osi so sɛ okay wo betumi akɔ ya adwuma adenti na wada fofo bebri ayeyi na wakasa otumi adwuma no so so otumi ye ni na so emfa uko yen so so a emfa anase sika ba so so a sika no otumi nkyira na den na ema na eba na sa so atire meka no so nebo me pese mbeka chetie for ni na ni se enye omu fort anamo amo betumi ato na bibia betumi asi so pepepe enye omu fort isa se ade a ye frɛ no sunsun a ye frɛ no beifo no odi wechi a baby papa a wo betumi akɔ no obeka che se debi manko ho ye no next week debi ye no next month to aso sa no na we free so nti adwen no free so no oho ana betumi anya wo mo so ati meka no o se wo betumi akɔ baby na bibi kasa che otutu mienu dogi waka asem no so ati meka no obeka che se mienu no enye kwa okay so ati meka no nti eso mo distract no o say omo yesa no mo distract no yes say sanity so ati me come even hospital na o kan no ani part me ko hospital nti no doctor no said the doctor papa bet me aba be hwe no doctor papa bia sa atam no omumba so ati me come said the be ya sa di ani pa no obu afia sase so me to be hamban keke me forso obi a se bra na ubetumi aba be hutogbe amekeke nebo soso no me bie wa hwe se awiase aye wo yi sebi wo agidie bebre anipa ho e wa sase we so anipa be ku free atoatwe e be san ba se okay e be ye ye no kura ko e be san ba nti anyama etumi ha anipa e wa wiase no na nyanyama tutu die e na e betumi ama na wo ya anipa ye betumi afro se we eya nipa okay de di kan enu ena ye do se wo ye be ma na se wo ye oba na se edo e wo hu a obi a promise wo se okay obe chew bibi se dia obe di mo so ati de mika okay se edo okay favor okay anyumunyam okay odi wechi a be bia ukobia no be bia ukobia no na tobe eno no so yesere ma wo so obi hye oba oni so obi so mu ade onfa ma saa de no yetimi sere ma won afa de favor ba wo so yes sebi eye bibi adi bonia odi wechi okay na every kura no be fo no mu atade bi nti mu fa saa atade no de hye wo be bia ukobia no bia be pamo wo ye oba na se wo sia be ma bia nsusu a enkosi aga wo ye be ma nsusu na se wo su wo betumi aboka ewo ba bi nso onwale wow u betumi anya adwuma kese bi nsusu nso enfada what did make nti sabi o se titifo no bebre ho a omutumi anya sika omutumi yeyi ewo yesi nso no omu wana mo a ye betumi ede omutumi atu nti sabi o kan ye wo bibi mi me wo bibi ho a ye fe na gonje okay ye friend agonje okay nti saade no se yakopon bua na sa nipa no ba na se ye hu se okay bibia say ni chance bibia say ni lucky bibia say na setram eye oba otumi nya baby papa be ma nsusu to me ko ni mo ye friend bibi agonje isa se agonje ni se ebia waka se mboni bi akira peni bi na hu nsusu aso odi waji okay ebia na se wo maami why ye bibia ma wo maami ya okay chakye bi kana na se wo papa waka sembi ana se why ye bibi na ye ya ana se wo maami nua bi ana se wo papa nua bi chakye bi kana tini na no na ye ka bomu a na ye wo a friend saying ye wo bibi wo why ye friend soni wo be jena saade no so na ye be wo be duade saade show no before wo be duade a wo hu atade dada e na wo betunya de duade saade ni na se ebia na se menanti ntate na wo fomu a ametiatia so no eye bone
sebi mi akasa menim nti bibia metumi ye e wa sase we so sebi edi sanso aba me so ni na no mu fa bibia so ade che me left to right na ye yi sa de ni na afri na sa atade na odi dwade no na ye fa sa atade no ade to bola so anu face so go obi tie obi o ho so a ye sa wo fufu so a ye to be ye e na ye to me ye ni na ade ama aponchi na ye to me fa aponchi no di tu e kro bi so na anipa fufu afa wo hawo bonia odi wechi bibia di wechi ni na no ye yi ni na ade ama aponchi no na aponchi no na no ye di to kro bi so na anipa fufu be hu afa ye ya se we ye nti ye kasa se ya anipa sebi nipa bebro ho amu ya sa wo fo mu ntino mo fi se eye tutu ana se eye bosu fati de bika oti be se tiefo ni na ni se u pese wa setan be ye ya u ku atumi transase we so ye ya peni ye to me ka na u betumi transase we so en sida en ye da fati de bika nti awu ya se aye wo yi u be transase we so na se e betumi ye ama wo ye yakopon adika ho a na ye doctor form so ka ho ye doctor form so ka ho wi a de wa ahye de asakura po a na onam obi atumi ho ye no eno na togwe ye ho adwuma togwe ahaban keke na ate nka papa we ni nkomo e defri se eniama wo ne ho ene togwe me na di nkwa me time no kura me akura number na infantu obi pese obetumi afa madamfo uye obadi a manso uye be manso Timichi na wahwe ayama ekoso ne yatima ko akwa togo number na nipa no betumi afre na ye 0244 47 0244 48 47 ana se 0244 50 66 20 0244 50 66 20 ni ano wesa ewoso nti sebi ubetumi aye voice note na nka betumi adi nkobo na ya setan mo betumi apija toge omono fakakra eka toge ho na mi ayi kuro okay say a protection okay protection we are saying say the net to break so you want to be to attract no kore ampa to be say the sumunyame ne mu sunsunwa de fabra amfa ni agro obi o say to be kwa we e bonfa ya afidase kwantempo so ohona to be okay so be si bonfa hospital dance okay papa kasapa ochira papa etinasi ko okay anajo kwa betimako from a channel patrona jo o fele ade a wo soli kura betima di betima adi okay ko ho o kwa protection ni ya yenwie senanka wo banba adze de ye kan sunsun banba kan to no okay hwe die ti na to be kan se bi die ti na ni pe wo edwabo ya se ono na to wo nko a na re kwa ni wo yi enye so yi se bibi ba kan wo yeah chise sunsun masa okay did the ese obi ase china anopa ko kotogo aba okay ukombo oso de oba ase bambo ensuro ya no obi ko honma osuro na de dabi otwa moja enye dra pocket okay onu bambo sunsun bambo kotogo se bra iti number na bi tu dwa no wa o reti ne ne guso 0244 48 47 0244 48 47 47 yes answer 0244 50 56 20 Bajowa 0244 50 66 20 0244 50 66 20 last one is 0244 50 60 32 Togwe ahaban keke azigribo zongaru kagoka Togwe wasawa ha okay Togwe obo adwuma papa edisu bomfa horo unyako a obi ase Togwe unyako gina no ne nkorai so mo boje ne so ani o munim dwuma a wodi ne mantem ho ene so amaka akase etwam ho ani because obi ekotogwe ho
togwe ahaban keke azibribo zonkaru na wote ne nka no ye ko na ma me agrada de no MCA ye time nti momfa nhwima ye ketua bi na afi ye nkonko ye nim na afi ye mfa adwumadi no ensi na afrafo ni ntimi monwuram na niyama enkotote emfa maye togwe ahaban keke na bedi ni dwuma koro no let me agrada me tie I will never get sympathy for you because what told me who bone dia pesika na bone na what told dia pesika no enne body ba ko na afia no na when ya densa sera ba ko so be fia ka ho and now your wife is sitting there talking God is saying do you know that there is God and your husband was using some people's wife some people's mother using his platform tarnishing their image and then say appear de me ko gina court in appear edi mi sunku ni mu a eka kofia do madi nani ba ko na apro no ebe so camera to come and publish it and can confirm say nani ye ne yampo ka he will come and publish it but let me ask now TV station ho be bia na we adwuma no na enuru ho obaye me fi mapomo mu che wo dollars ba wo fi ho a wo koye no what did you go and did to me? You did not remember. So what dimension someone didn't put that. And all the Yamia, Miss when you know, your way papa no is so more boy, papa Mahama, why are the Yamin but papa, some people are cursed by God. Some people are cursed that some people are punished by God. Miss me don't sack me, what don't sack and Yami Kusia. I'm telling you, what don't sack me, what don't sack and Yami Kusia. Because I am not guilty. But people always want to use me for money, for trend, for pose. Yanya ne bone, na ye fa ko tia body. Yanya ne bone, na ye fa yi pose. Edin be mu ya me bone dia ko tia body no. Na me no ka say no. Edin no kranka de ne kita on ka ope. Ne efre wonsa. Eko treating me like a dog. A woman. MCA yanko. Okay, osisi pisi obisi so esiri bisa sabon sam kra ne bawu na wotwe mu ensema ede ntre ha ene yade bia besom no komfo agrada sese ye friend mama part evangelist Patricia Oduro Granting se nikunu wawale foforo ndi Oduro Granting na firi so edi sese no ayi asiama Patricia asiama ena de nanum sem ababeto osinyame na tua kofido maka ne so ne nani yare ya na wanya no na ono adome ono agrada na nyame ani nti obi ode ne nsa beka ne bia no awurade etua ne kakwaku kwaku we de megidi se nipa omuti ana omo hwe TV I think say bebre de omo nsa bo moyem na de meka nya ne se me de menka no mama part ne kwa me mfa mfre no de minimu ane se konvo agrada because ya no wo so true ya 7 predators obu amanfo bebre afaso kuma obi anim ono kwa nyankopon hwe no but asem o ka che kofi wonwani no ye musa se woni madwuma wo ye ye ka so bi ensemtronia enti o pa che se kofi oba ne ho no ne dwuma di obedi ana so be interview no waye bone ana esa 7 kokko so 7 power pa na because obi ana na dwuma power pa dimension joni man nyeye so mtwani ntimi kwa power man nyeye esu obi ana dwuma nyamede man eti osusu se kofi na dwuma ne sen aya ne odina wakase ne so no ko TV ase konfa gada so TV ase na me da bia na me kasa na me pe araf wasem se wo wujina ha kase wo bi se na ni apro na woni de da wani na da bia me ka me se wo ye be ma na ko ware a etu o be kasa kasa we o be kasa we woni ni ku asia madwene ho se me koka bibi sei ye dum me bia da bia me ka so ba wo sika na be ma ko ware na odo ya kwa ko do be ka bia mfa ho na me ka kire wo mu gu ni na ase me ma me we ho minnim de opeso o kire wo wiase ena wo hu wiase so ti wiase pa ase a ka de wo kenka wonka ede ne kofi aye no ni nsema wo kan ya wo ka kofi ase mi wanti man ka de kofi aye ne pa o na ba na ma dollars ena hwan mimi enyame ani kosua wo to enyame ani kosua sa Arab country anka ko foga dan ko ye choti da sa Arab country
the kwaya wo dia manfo afaso e wo kwai mu amanfo sika sebe producer wo bro moji ebide arewo na Ghana nka no kwe me de bia me ka Ghana nka no kwe kwa nkofo bebe mti we dia yenya na amfasia o man no dia kira obeka ne ayenka ntimi de stand me soundboard bia ma ye me se kwase akasa mente aha abrabo na me bo no kwase akasa mente sa na ma heda afa me ho a adwena me de na me wiase asem no ahomete na sabita fracho agrada so obi se ni ntu enyame betu obi ka nya agrada na nakokubofo bo ne bere asiso otam ne tu ne TV so a odi na tam se de opei nya maami agrada na so usu bempa ye ne papa wa beka ne bi obeye wa later otam usu bempa begu na nim asese de opei enya agrada na oji ababa wa sell gold a wodi bia ye se etwuma ababa na apro atete da so woni ni obedie nya agrada na me ko nkran obo panka metwofo ba bebu me akumie nya agrada na odi apia bebreka naked video betu ni TV so se nyame na atua na ka obi be ma wo yere watimi di naked video betu ansusu se be ma da wajiwe no da wo si usa ya urade ani obi ya uwe a ahye untinu wapura ani urade amwani na che so obi fum obi pa na ma urade ya nsa ne akofi wa ya no idi a ani urade wo ya yanyi mu se wo agrada da nka wo de nka ozu ofura wani fura woto efura wo no fusi uhwene na nka wiase no nte sente kora wo wiase wo se ya mpapa se nyame ya sade a ani mesire twedi ampo se wo de wadi nkofo awu pa etuo mpra na wache awurade wache o mpra ne ye mu biso meka sa ankyerɛ na hwɛ ne a obefili wo ne waye ne kuro yi mu wo ne waye ne kuro so man Ghana pa no kuredie pa wo ngasa wa no bekasa wo Mr. Granting sunsum kura ma wo so wanya amane wo Granting kura sunsum di wachi e hantew unya nipa bi o wani ma nka nkyerɛ ukunu no kuredi odita wachi a wode ne ya we ya di no me yankasem fo asumdue tena ba bia mayale we hu kura ma je fans wo hu fans mu hu ko me ni ngoma foforo me pa cho ba bibia wo bia wo pese wode o ha wo ba wa ma ne ye ba ne ye konde ma wo no number ne 0244 801426 0244 801426 0244 801426 so wo ha wo bi na pese wode ba yankasa ferisi so o how bi amane bi obi ji wade obi sisi wa no ba ko aka obi am say 0595 165250 0595 165250 0595 165250 ofre sa number yi mu bia producers no ba twetwe nkomo na afi asem bi ha obi an yete tu bi say eba TV o say kan kukuoma ebehwe ne aka na bibia akotote di amai onzu wetima bo awura so no akire wadwene simape ne ye bere no atia ye factory 4 colors bi na afi ye free afidie no so 3 or 4 colors bi ne ye free afidie no so dibacho onzu wetima bo awura ne akon akoyanim bo awura ne akon akoyanim bo awura ne akon akoyanim hello 024 number ne 0244 8014 26 wetima free hello. Yes, sir. Kwado yanko. Kwado enaya bere ni santi wude kakraba no am obi ababi ne yakoya nim hello hello yes madam good evening o waso dada yanko
Okay, hello. Hello. Yes, sir. I hope I called you. But the father, Blanny uncle. Obebrepa, hello. Hello. My last two callers, hello. Hello. Hello, Timenka. Yeah. 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 Ade. Uhuru over. Hello. Yes, sir. Good evening. Kabi Nyango. Yeah. Oh. Thank you. Last caller. Hello. Good evening, sir. Yeah, Joso. Oh, kafra. Mumani nyankwa no hwe ne Awurade be no ne hia. Mumani nyankwa pa no hwe ne Awurade be eno ape ne hia. Last caller, hello. Yes, sir. Good evening. I am contentum time no. Wan fiase.